камчи порчи читари гуфтӣ камтар Ки даро я дақиқа хабким якам агар шуд ёдатам. Кам намухел ҷовдам. камнату валени чӣ гап шуди Кам намухел ҷовдам. Кам намухел ҷовдам чи дегем бачаҳо қати наметавонанд натиҷа мегарданд. Сай мора мегем мо Москва да жит када гаште хил да кадом қаври. Бачаҳо поём дагам омада саруши сан ёс китка меган чи баро. якас фикрен якас не вообще короче нигоҳ ки ҳози огоҳӣ кардан дар кори ҳамара чтобы ки бидонанд прямой эфир и да ютубай прямой эфир Ма аккаунт брон кайда масалу аккаунт бачаҳоро тием операторот аккаунтшона тием барои регруп кан насурга аккаунтшон брон алдам ҳози аккаунт кунун кад медром ака иҷозатай бобро фарқ надорад чӣ хел ҳастай ман ҳози ки бачаҳоро объяснит кунам короче гӯш кунем бардоро ҳамада салом алейкум хуш омадед ба канали SM Шарипов бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов хеле чизи обычно ҳама каса медонем ва эфир ҳози ба бародаро дар телеграм будагида гуфтаистам эфир барои дар телеграм будагӣ ё телеграм да но плюсишои транслировать шеста дар ютуб чтобы ки в курси бошем ва гап заданда касе ки мехоҳад гап зана масъад значоки ки даст боло мекунам амро меҷихен ма разрешит мекунам ё ин ки дигар админо разрешит мекунам гап мезанем одно время метонем ки вообще ҳамарам кушоем гап занем фарқ надора ва агар ки ягон касе ки баҳс кунӣ медурояку баҳс карданда дигаро хаб кунем чтобы ҳам баҳс мекардаги мон ҳам ки худаш тоқа гап зана барои чӣ хотире ки шумо медонед як кас ҳами як лав просто яке овозша мебурад тамом одаме ки баъд дар баҳс бой метаба мега ки типа как будто ки шумо вай ҳама каса кардин короче фаҳмидӣ группаву хаш накунед так ҳози як секунд ма санҷам ку чӣ гапе вообще ютуб да овоз садо звук чӣ гап рафтаист вообще так ки бошад як секунд так ютуб да рафтаист хоб созай овоз ҳастаем бародаро ку як бор аямҷай хоб неки да прямой доступ набуромадагӣ хидмози ҳамчун тамошобин канал даромадистам пока набуромаде хоб бародарое ки дар ютуб ҳастин бародаро барои пайваст шидан дар прямой эфир қати мо суҳбат кардан телеграм мегзарем телеграм канал дай ман ҳоло телеграм канала мемонам дар вайда дар закреплёни комментария ҳами трансляция хоб ва шумо метавонед ки гузашта суҳбат кунед хоб ина якум комментарияи вай мешавад ҳозибима бора ҳарчамонам ма дар ҷавози шумо дада тасилка мемонам якта силкаи овози лангулиро метавонед заказ кунед барои ки иҷа прямой эфире масалан ягон касе агар жиланка дошта боша овози рангули ой блин ҳози короче майра рошам ё короче кан ягон админо зо бошад дар овози лангули чиризда натай короче агар жилавиша боша ба мемонед закрепляем всё ссылка закрепит кардагӣ барои пайваст шидан дар прямой эфире бардорам хоб мегзарем ба телеграм кия даҷа даствар доштагӣ так бародаре ки дар телеграм ҳастин иҷа голосо дар ранги гурӯҳ нестай голосои ҳама павмалчани киштагиай ва одамои гапзадагӣ мисол метавонем значоки даст боло кардагиро ҷихем баъд ҳуй мешава то есть ки ба имкон метиҳем а так павмалчани киштагиада барои як одам
ранги омахташ дagi бошен дар гурӯҳи телеграмда. Гурӯҳи телеграмда ҳам хеле гап зан мегирӣ. Даиҷа не. Даиҷа аввал разрешит мекунӣ баъд. Hi, my name is Jonica. Так. Ман хизмат кардам иначе. Всё. Ҳама ҳаст. Овоз, садо, звук, любой чи ҳаст. Рафтем, короче, рафтем. Ку кани саволо. Ака чӣ хеданат кунем? Ҳозир ман ссилкаи данат ҳамин партон. Ссилкаи даната, короче, бардоро ма хеле ҳам интересни кардагим барои шумо. Мақсад як чанд голосҳои лангулиро мондагим, лекин рандом нашидагиай. Яхе вақт мебуроя, яхе вақт дига голос мебуроя. Мақсад хай попробуйте мекунед, ки дар насибтон омад. Масайра мо дар работат мекунем. Нияти ман хеле ки ҳамун покзаёл не ссилка мондагиам ссилкаи даната. Ана рандом намекунем шаки, чтобы мақсад голоси ҳавои буроя медонед, на чихе голосҳои зур гуфтагиан. Ӯ хизмат мекунаву хача киштану дигаруш ҳамаям меёрад. Короче, ман мемонам. Барои як заказам овозиш. Овози ки? Овози кадомаш? Овози лангулӣ? Овози данат қатӣ агар ки чишидан авуҷа хайс душай намебурояд данат қатию. Лекин мо овози хидмам айҷа кофта ёфта метавонам. худованди шумоатон кур кунад. Акай Муҳаммад Шарипов. Саломат бошӣ радноиҷон, саломат бошӣ. Так, салом алейкум. Ай, сходня. Валейкум салом. Тенҷен хубем, брат, той сходни. Мурдум гушнагидам. Ягар шикама дай сарат бумонохи, чӣ хеле будам муфт, блин. Оз бия ма як бор чӣ. Ҳамун нарезкора як бор биомӯзи. Киҷа буд ма як қисмиша папка кардагиему. Так, ҷошид. Ҳозир. Вот, так, ҳозир. Акно, чӣ акно буд? Ҳозир бардоро. Так. Пад набромад. Не ки ҳасте бародаро, овози ҳам ҳаста, гуфтам ку рандом намебуроя. Леки ҳаст. Овози ин ҳаст.
اینا چک پیکو هم هست. Ne knalička odega. Данат ку. Ҳоз мепартам брат. Кани админоро хуб бурдай. Данат ку. Ҳоз мепартам брат. Кани админоро хуб бурдай. овози лангулиро ҳамон кадомша брат? Хича киштана? ҳозбе. Так. Лангули. О, беоз я овоз дур шафтам. تمام چیزت بشم بیا. ҳами як гап пайда бардор, ҳами тамоми чиз бишон гуфтан акамра чӣ дар назар дошта бошад? Яъне ки чизаш тамоми чиз яъне ки чӣ? Ки медона? Ки угадад мекуна? نه میکشم خدمت گفتستم. نه میکشم خدمت گفتستم. اینا چک پیکو هم هست. لیکن اساس نالیچکا دودگیشه. Через донат бро. Короче, хит кардем брато, инаи ҳози инаи голос бромад через донат. Толка инеста бисёр мондаги мада ҳамуҷа не ки намедонам ба чӣ хотире ки рандомна дига голосҳо ҳаме бурад, дер голоси стандартни хили донат ҳаме бурад. Лекин ман бисёр голосҳоро мондаги ҳози ди через донат ҳози инаи голос бромад. Хизмат карданаш овози детски хатия. Хизмат кардан бо овози детски дар чӣ буд? Вай овози детски ман монтаж кардагим шуд дар видео. Не ки ман барои шумо меёвам, ман фарқ надорад. Ман барои шумо меёвам ша. Так, охирон видеои ман чӣ буд? Охирон видеои ман дар бораи чӣ буд? Анам видео дай. охирон видеои ман чӣ буд? Видеои ман намедонам охиронш чӣ хел буд. Ҳамин бисёриша. Ман як бор канали ман бинем охирон видеои ман чӣ буд? Так, охирон видео дар бораи кӯмак буд, ба умеди кӯмак қариб ғорат кардан. Ҳози да анам як. Ҳози детский лангули. Ин заказои шумо бисёр даи заказоро просто пеша гуфтан накорам, ман ҳамеро тайёр кунам, эфир дигар дар омадан дам ки қатора. Ман донат, ман основной чи ма дар анаму чи голос донат мондаги ки што ба автоматически у чизи чи набурояв, стандартиш набурояв, ҳаме бурояв озби. Та ҳақ надори миннат кунӣ. Анаша, озби. Так, ёфтем. дар Я чӣ мезебашаане ки я чӣ мезебаш.
рэп тамон ака. Рэпа? Ҳозир. рэп куде? Ёфтан ако рэпа. Рэпа ёфтан ако. Рэпа ёфтан ако. Во ёфтамаш. Зур меомоне ки. Риски. ина чек пеку ҳама ҳаст лекин асус наличка додагиаша И айданат буд. Айданат буд. Раҳмат брат баруданат. Так, ҳозир ман мемонам рэпа. Эсеми Шарипов ту хати бобои Лангулӣ мардумро ба ҷанг тайёр кард. Бобои Лангулид мардумро ба ҷанг тайёр кардаист братҷон. По бурои на телеграми ман матра погиза па полчка ба полчка мефаҳмонам. Бобои Лангулид мардумро ба ҷанг тайёр кардаист аниқтараш ки ба ҷанги бегона, ба ҷанги Россия. Бобро ма погиза тра бифаҳмонам раднои ҷон. Агар ки нафаҳмида бошӣ. Так, ҳозир ман мемонам. Ше, саломат бошӣ брат барои суперчат. Так. Рэпа. Рэп заказ кардагиё. Чо? Гӯш мекунем тагра. Рафтем. Дудажоли замонавӣ яке момаи Лангулӣ бо лақаби Бобои Лангарӣ Другу ксюча любой ту таме ва дигаре Рамзия Ортиқова бо лақаби Рамазон Холиқов яке аз беҳтарин ва хатарноктарин асосгузори хадамоти дезинфексияи YouTube аз ҷалои замонавӣ блогерро тӯҳмат мекунанд ки гӯё ӯ 1,5 миллион як нафарро хӯрда бошад ва ҳамчун тарафдорӣ гӯё ки аз яҳудӣ карда бошад. бихезем бахш пурсем ё ки даказат кунен мардак шин даказат кунен ё ки моро бикушед. ба хотири оне ки ғайрати мардонагӣ ва имони мусалмонӣ надоранд ин ду нокас гуноҳи худро ба гардан гирифта наметавонанд бо ман дар прямои эфир ба суҳбат бароянд лекин ин ҳам амалӣ гашта наметавонад чунки ӯ метарсад за то что ки ман амра дис қати бизанам ам одаме ки гуфт ширепира дис қати бизанам ман гуфтаги будам ку любой забон қатон гап мезанам ина биё ба и тарафҳош зада меша ба дис мезанам ша баре вақти ко давомад тамошо мекунем бо ҳам меброя ба фикр ва дар рафтим прямои эфир муҳаммад шарипов ба тамошобинон ваъда медиҳад ки бо реп ҳам мешканашон мебинем. با خدا من چی بگو дома доранд қасди дугонаи замона ду мужики ришаки неки фили занона ғайбати заибати гапга балақлақ исм Шарипов омад ки бикуна пачақ барои просмотр видео мекунем комрӯзҳои хесак баланд шамола ҷангала кунем хури омадаги резер дандон тигандона гудомлои рамзия тулитси мери тигандона гудомлои Лангулӣ Ангули гули каси дазуруд намераса лизит мекуни Рамзия Рамзия зия типа саводи ба тақвои эротия думалои бе илм нефрияти ранги хел думалои бе илм ай паша месоза филм думалои бе илм ёки думалои хулхал кофиреб када ба гап месоза филм бизаргира ҷилисе ки чойм мерезанд дар чойм бил мешавад
زنگ نمیزنم قطی دی فیلم چاق مردم فهمیدی رمزه شاچکی که این مردم فراتون چک چک ملکی پیش خالده امسی نلیچکا قطی امسی خالده اون چک در نال دورا فکر بال دورا اونلو گب دورا نه این کمال دورا لنگولی حال دورا کوریو بالا بالا اشتا تخال دورا سیزیم دا فوتبوله ما کشیده سرمتم او گره درمتم در روی سیاهو دردی سرمتم او بیبی یا پنی کرد توقع کوی ردید عقلی مرا گم نزد خواهرک مقلی داری قطتون پلنگای مجوشیدن نهنگا بودی تپیدن در اکلام او تنگا جان دوران تنگا کشانده سومی کلیره دل دورانای سومی کلیه دادن دولیره Partea video reklam نکردیم شاید تمام بلیت کنترل نکردم دلم میسوزه کش مرا میدوزه یا پیرم زیامو پس کدای توزه میگه پولی کنکورس نه او پولی رکلام بوده یا تی پاوکی بودن مر بودن کیم بودن ریشیده در جل از یورت نچینم در گروه واتساپ невир дадидан дар гор мехом аудиториям да киномам гушбриён скоро идум спандам мекунам тон карбон تمام چیزش میشن خدا برم خدمت چی بگم Так что гушбриён кардан дар кора. چی گپ خبره یکم اومد نمیادی سپرنیکوت Короче, нигоҳ ки хай таъми ҷай ягон касе ки хоҳиши гапзан агар дошта бошад даст боло кард имкон те мо ҳама вақт ҳамеша озодем гап заданда суҳбат карданда. در اینجا این هم چک پیکو هم هست نگه اسوس نالیچکا دادگیش هم عدس بلوکه گرد هم گپ زنه چی والا Прикинь кор кардеса дана то ози авай хати кор кардеса. Омахта шита уже. مختلف جا گریان کنم موضوع را سرسی و یک جا Хо. Ки данат кардаги саломат боши брат, як ҷон ташаккур барои дастгириё. окей исмоил салом алейкум Ше барои суперчат саломат боши брат. Саломат боши гап нест. Так эс. Салом алейкум акамон. Ва алейкум салом брат. Шукри худо брат, шумо хуб ин инҷо? сейчас раз два дураки уберемся уешки ты снайвардан хай сырық мейстан О, лабай брат. Аҳа. Сурати мара дар сайтиш мондай гуфтае ки ай одам эҳтиёт бошем ман худам намедонам чӣ ба сурата дар сайтиш мондай Сурат дар сайтиш монда гуфта эҳтиёт бошед, ту намедонӣ барои чӣ монда? охир рамазони рамзия бугава рамзия SM Америка тамошо дорем. Саломат боши братҷон ше. Саломат боши ва барои дастгириҳо барои истифодаи суперчат ҳам як ҷон ташаккур обод боши. Ба бачаҳои тоҷики Америка будагӣ салом алейкум. Медонӣ барои чӣ суратро дар чиш монда гуфтае ки эҳтиёт бошӣ? ман хело медонам оз бугум аками муҳаммад як видеош кардам як вақт ҳадисаи хеле саҳвобора номоша хато мегирад ку бисёри ҳадисош хато аю барои намун короче ада гафтем хай раки румачки макарам гуфтем хай тари накуд як будаги сусид фақат гирифтаи сурата дар сайтиш монда ки ай одам эҳтиёт боше мегӯи ман дуздӣ кардам Вай просто беасос бе ягон проблема. салом алейкум варахматуллоҳи Ва алейкум салом. мегам фақат дар ҷои москва бошим матарам мекунам Бля беасос ҳамихе гап ҳамихе кор кардан бля туфта ёхи. Ин ай кира ки ака Исмоилам ин оз как раз ба гап хабар дабораи рамзияи ҳам видео кардагӣ буд ира ҳар чӣ ягон гап нагуфтаи соз ба фикр метарсай. салом алейкум як бор дига ҳама одамое ки дар онҷо тамошо карисиян Тенҷи хуб ёҷи? нешча акай муҳаммад сози хубӣ Шукронаи худо тенҷи хубӣ коро хубай. дар коверат я видео я сурат монди 99% блогеро мирғе нависонди чӣ нависонди чӣ хел карӣ 90% нест? 90% нест? 90% 10% дигаш мо дохи 10% абаша мо 10% агар блогери соз дошта боше медонӣ ки олам гулистон мешавад. 90% кира ҳисоб караги ки 90% бромада уҷе Вай охи чон мебуроям брат охи. Вай хи чон мебуроям. Вай ӯ
просто ты наблюдать кӣ вай худшон буромадан мегиран вай худшон хафа мешаван вай худшон гирья мекунан ба хит кадӣ баъд дуюм савол чӣ ба ҳамаи ҳамин корро ҳамин рамазон сар кард рамазон ташкил кард ҳамаро то рамазона вообще думша сар додагӣ думи лангариро қидагӣ барои он хотире ки брат ман сар додагӣ нестам агар ки та аҳамият додагӣ бошӣ ман дар аввали ҳамин кор ман чӣ гуфтагӣ будам ва рамазон рамзия уже ба 15 рамзия на тамошобин дора на ҳурмату уважение дора видео мекуна 90% комментария уже мешапан мепартоянша хит кадести чӣ гап шидисте ма чӣ кор кардани будам чӣ гап шидисте рамзия уже всё рамзия уже 80% уже ба кун задагия хит карди вақте ки ҳами пайди накаста ки вақте дар ринг меброи одам азади ғалтид бест бо то хестанаш охи ба дига боз адам мегири боло ба боло баъд лангари қатӣ ҳамин қадар ҷангу конфликту ҳамин қадар ҳаёгӯе ки каресен як моҳи рамазон давом кард бо ина баъди рамазон ҳозир рафтеста хулоса результатиш мақсадиш чия хулосааш хулосааш ай тарафи худат ман ай тараф вай медонам мақсад ай тарафи худат мақсадиш чия ай тарафа мақсад ма дар якум видео гуфтагӣ будам брат мақсади ма тағйир неёфта омад баъди вай гал зад ку чӣ гап зад баъди вай ҳамун ҷое ки дар бори як видео як кала монда будам як одаме хита дашном карага правильно ма гуфтумша ки ма ҳамин одама гуфтум ки ҳамун видеое ки нисбат ма кардагӣ будӣ ҳамун гап дар ҳаққи ма туҳмат ҳисобай мон видеоша ки ма гуфтам ки талаботи ма браҷон дута талабот буд ё тасдиқ кунша ё ин ки бубуро бахшиш пурс агар ки хел набоша ягон таира кардагӣ нест брат ҳамунҷа гуфта будаку ки ҳамун одам мақсад туҳмат кардагӣ будаша ҳамун момента гуфта будан ку ҳамун гапа ки як кали бодажа ҳамихе гуфтагиан ки як кали худозода туҳмат карабдай ки радноҷон бема қатъи бача гавзам ӯ радной ӯ кале ки буромадагӣ вай уже дар ҳаққи ма таҳқир буд ин уже дуюм дараҷа якум дараҷаш оне буд ки маро гуфтан ту яҳуда мотивировать кардӣ хеста против мо чӣ кардӣ конфликти мо айҷаз ҳашт ку правильно то что ки вай кала бировардан вай кала уже нисбати ма таҳқир кардан вай дига уже дуюм тема уже дуюм дараҷа вай ё сразу дуюм дараҷара якумша закрит нокарда дуюмша куҷо мегзарад вай ӯ видеоша ҳаёҷа буромарда ӯ нисбати ӯ кал ки қоил шидан ки ҳо нисбати ма туҳмат кардаи хай баъдан далил кардаем исусу барои чӣ хотир барои уже зур омад братан уже зуршон омад но қоил намешавад ина як чизае ки исмоил брат як гапай ина мисол Трамп боши ман ҳамина ҳозир махмам ҳамин агар ягон корда хато кардӣ буромада ҳамура иқрор шида ба кала гирифтан ки хато кардӣ ҳамин ягон ҷои овурду та пас мекунад любой одам хато мекуна любой одам хато мекуна ин ҳози ман хато кунам ку брат ман хато кунам ҳози мебиром мегум ки хай ҳо брато ҳамин кор шид мегум ман қабул мекунам ҳамун кора ино қабул намекунад бо ино безебиш дар чия ки аниқтараш қабул мекунад но ба кала намегиранд яъне чӣ хел мега ки любой одам мега хатогӣ мекунам хатогӣ дар любой одам мешава но правильно но ба кала бигӣ амура бай ба кала бигиш ки ту карди ҳамин хатогиро не намегиранд акай муҳаммад ма яду савол доштам не ки нисбати лангарӣ ҳамин гапое ки ҳақ мехӯра ана пули мурда мехӯра ай мурдо пул мегира ҳамин гапо ҳама дурӯға ма як гапай ки исмоил як гапай да брат агар ки ту буброи мисол хеле просто чиша чақчақ кардӣ чақчақ мекунем агар ки бугӯи ки ай пушти мақсад выступат кунӣ уже выступат не ман одама давно мешиносам ман 7 сол шуд ва мешиносам ман медонам ки одам агар выступат накунӣ агар хе гап занӣ мисол иҷода гапай ки ҳар кора бояд ба полишкаш монда накора мисол ягон гапе ки агар аз тарафи ман буромадагӣ боша ман дар ӯ гап ҷавоб бутам ё ки факту далел биём ё ки аснавани биём аснавани хоб ман дар кажди калима меём но ҳамара по порядка мерем ҳеҷ вақт мо саволи якума радноҷон мо закрит нокарда саволи якума мо закрит нокарда ай канса намегзарем яъне ки ҳозир саволот дар хуя ай даоҷа мондагӣ мо дар бораи гап зестем ки лангурӣ хӯрдай нахӯрдай и канцай и савол оли дар иҷа гап вообще уман дар и бора гап намерава брат савол ҳу ким куҷо дай ҳозир 6 моҳ пеш рафтаги ай уҷа мо сар мекунем
агар ки хоҳанд ки выяснит кунем ҳамаша обосноват кунем мо ай уҷа сар мекунем ай аввал мегзарем сразу ай сари хат куҷоиҷа мо ай последи ай охирони обложка сар мекунем не мо ай аввал мерем ай салавҳа сар мекунем аввали якум варақ дар бори лангарӣ ну хай хо мисол лавози ту гуфтаисти гаперо гуфтаисти ки браҷон ки охирон гапа яъне ки гапе ки ҳамин рӯз саволот доштам. бугу браҷон саволта ҳами лангули дар чанд видеош мақсад ҳами обращение кард ки ҳами эсем шарипов мақсад дух намекуна қати ман гап зана шогирдакошу та шогирдакоши хел мақсад ман гуфтанем ки аввал ҳами шогирдако якай муҳаммад эсем шарипов дар сизани аввай гӯянд баъд мақсад ки конечно ӯ канали вай бародар канали вай барои халқа фан кардан фаҳмиде бародаро канали вай барои дастгирӣ неста ина ман ба номи ман вай бародари муҳаммад бародари ту боша вай бародари мана рафиқай қатимон давно чӣ фаҳм кардага ҳамин фаҳм кардагиша гӯй канали вай чӣ фаҳм кардага ин авоз мегӯмад ай 2019 ма дар ҳамин канали акаи муҳаммад шарипов ягон бор ман телевизион дидаги нестам бародар ин ҳамин як соли охире канали ҳавая ман просто яке алента ютуб дар чашмам зад тамошо кардам ку ҳамаро фан кардага занакоро фан кардага ки ёрдамтон мекунам сумошуна гирифтай уна боя ки исмоил инора ман ҷавоб метам инора ман ҷавоб метам браҷон инора ман ҷавоб метам дар худш ана гӯша биёя ман дар худш ҷавоб ира ки идрис я минут ки идрис исмоил ози да гап даи ҷая ки вақте ки ина ё гап мезанам саволи ин ба май браҷон саволи ин ба май ба он хотире ки чӣ ҳозир қатиб нигоҳ ки брат вақте ки ҳозир қайта гап мезанад даи ҷа баҳс мешавад нигоҳ кунем ки ин вообще ни к чему барои чӣ хотире ки ҳарду шумо гап задестен дар бораи одаме ки дар инҷа ҳузур надорад ин вообще бесмисленае ин одам дар ман савол дод мон дар ман савол бутия ту мисол аз пушти вай выступад ё ки хеле намешавад барои он хотире ки ин смисл надора умуман ягон маъно надора вай биёя ба даи ҷа ман қати худаш гап мезанам анаи дигар гап мешавад ҳатто ошто ки одамо мебуранд фикрҳои худшона мегӯяд ки дар ман ягон савол метан ин фикри шахсишонае дар инҷа выяснят накунем дар инҷа суд нестай мисол саволаш дар ман буд бите савол тарадно мақсад ин ҳами мега ки муҳаммад мақсад дух намекуна қати ман гап зана дар эфир ҳами хеле ман чанд видео дидам мақсад ки худаш видео обращение мекуна мега ҳақорат накунен ита накунен як видеоша буд ҳами рекламаи канали худат бичун дидам ё дар инстаграмат бидидам ака ҳам ҳақоратҳои безеб мекуна барои мақсад ки мега ки шумо шогирдакои муҳаммад шарипе мега шогирдакои эсем шарипе бира зан табиги ҳамон рабите мега бира апа табиги ҳамон рабите ман барои кадом хотир ман ҳамин гап ози ҳақората кардам ки ман лично ман дар ҳамин канали акаи муҳаммад шарипов аз соли 2019 тамошо кардастам барои ӯ хотире ҳамин гапа задам ки мега шумо шогирдакои муҳаммад шарипе барои мақсад бире апатуна битеша бире зантуна битеша барои анам хотир ҳамин гапа ман задам ягон тадага ягон личный мақсад ягон претензия дошт боше марҳамат ман гӯштам инаи бародар саволи ман матраф фаҳмидам радноҷон нигоҳ ки барои чӣ гуфтеса исмоил барои нигоҳ ки ин барои кадом чӣ гуфтеса максим очата ҳаму эсем шарипов сувор шавад яъне ки нигоҳ ки ё рост меган ё аз тарафи ма гап назадаистян ино аз тарафи ягон чи нигар инора худшона таҳқиқ кардага ба ғарз аз оне ки мара зан модар падар ягон чӣ намондагия исмоил тира 100% медонӣ 100% медонӣ 100% ки гӯш ки мара 100% тира медонӣ ва хайнабе бибиё хай дар бораи оне дар бораи хай худ гап мезанем ки исмоил чӣ бояд бига комментатор ки ай номи зану модараш ҳаму одам бихеза дар прямой эфир дашномуш кунад чӣ бояд бига ки ҳаму туғрӣ мешавад инам зач да ягон чи ай зану модари авай гуфтага вай да иваз аправда намешава ҳаму коре ки ҳаму мекунад ҳаму ба мехеза мисол мега ки ҳами зану модариро дашном мекунад аправда не
во хайво гап да ҳамин ҷае ки не дан дар ҳолати асабӣ шидан тура мегӣ ям қаҳқоротои безебе ту мекунӣ бо ягон кас намекунам вот анаки биё ҷои асосиша мегзарем аз аввали конфликт дар куҷо биё ки ман лангулира зан ё ки модар ҳақорат кардам не ту дашном накардӣ ман намегум лангарира дашном ана савол лангули мара чунин дашном кардагия лангули дашноме ки зану модар ман лангулира кардагиам лангули мара чунин дашном кардагия лекин ман зану модари худа дашном кардагиша дидаги нест ман ҳама видеои тура мебинам даъвоно мебинам ки эфири амра барор ябор мон зану модарша ту чӣ хел найди ки зану модар дашном кардагия чӣ хел найди Türkiye dana taaka dar Telegram partnerinde moderatörü girişte dar komentar yazılan ki уже намешава мақсад қабул накардеса даната да ҳар эфир қабул накардеса ссылкаш поделиться кунед Telegram каналда и акай Исмоил ҳаму мақсад чизоеро ки дидагӣ нестай ку акай Муҳаммад ҳаму гапоре ки дидагӣ нестай агар Исмоил действительно надида боши ҳаму ҳақорат карданша хай майра мефаҳмне ки агар дида боши пинҳон кардеса боши это уже некрасиво брат чӣ маҷбурум характер дуруғ мегӯям биги ки Идрис аммо эфира брор ҳозир акай ями اسم شوپای نه من میدونم مکای محمد شریف مقصد همه آدم شاگردی خطای مقصد چه در افیر پروسه در تلفنش نشون میده همه اکای اسلام جونه اسماعیل که ببینه ما چی اصل کردن تا کس رو کرد برای آواز لنگولی کی آواز رمزی من موندگیم در چی با همون رو دانه تو کی آدمای گروه ایتون میدونن همه لنگری حق یگام آدم نمیخوره همش میدونن رنگی من میدونن رنگی تو میدونن او دایجا نگاه کی позиция که خود چی کرده سای اسماعیل позиция که چی کرده سای این позиция را چی میگن این позиция را سفید کردن میگن آدمی را که در درون گه زدگی نو ایرا уже نمیتونه براتن این уже درش دگی ما فقط یا چی میگم просто چی بگم ما любой آدم پیشکی گپ میزنم میگم دا اگر همین قدر وقت ما خطا ندیدم که یگون جدا نون تا کنکریت سیاه کردگی باشی نمی کارو ندیدم лекин аван дар бари гӯҳ ки гашти братан бу мегирӣ ҳаракат ки лучи накун ҳамин кор да хато олуда накун кор хато як хатоги як гуфти ҳамун гапо мегӯям дар бари гӯҳ як ашибкаи ҳамура гӯем ки ман ҳавай гуфти ӯ гапо ҷидо кунам барои чӣ дар прямой эфир ки 5000 одам тамошо дора мехеза одама зану модар шадашном мекунад дар куҷо ту ғури мегираӣ комментария начид ягом ҳақоратои безебиш караган мара дашном кардагия чунин дашном мара ира гушта Исмоил ира просто меган ки чиба ва савол метан ки чиба ту мақсад намебуро қати Эсим Шарипов гап зани мега бра апата Эсим Шарипов абте бра учата Эсим Шарипов абте фаҳмиди бародар барои ана ами қавна модан ам хеле ақорат мекунад ина зану аму ҷарамон ня боркани ман бинам биё ки Идрис намон майра худа мемонам ози ма худа мемонам Идрис намон ма худа мемон нигоҳ ки ози ма тра запса мемонам ту гӯш ки запса не намон ма ози ман намон специал намон барои чӣ хотире ки вай мара дашном кардаги бо ма да эфири худа мехезам ҳамаро зучид мемонам ози ма дига хел мемонам та гӯш ки брат анаму ромону ҳақоратша пауза ки ба ма мефаҳмонум кира Исмоила ина чек пеку ҳама ҳаст лекин асус наличка додагиаша Ака Исмаил, алох чазы хайртие дарам изоны столицы, кадиби озбе данат гап зеста я бурбес бумонака пауза ки чӣ тари овозаю пауза ки ранги мегӯя чӣ мебуроя ози аз секунд ман хил мемонам пауза ки муртазо телефон та биёр ҷа пауза ки телефон та биёр биёр ҷа гӯшка ки Исмоил гӯшка ҳасти
اینا چک هم هست لیکن اسوس نالیچکا دادگیش دانات کردستم ягон ҷо дар номи ҳаму видео чия ман аҷа худам бинум не то оз гӯш ко хи гӯш куҷа эфир дуроза эфир 80 соата гӯш ко ҳамҷа чӣ гуфтак ҳеҷ намефаҳмам шумо фаҳмиден одамои поён будагӣ фаҳмиден یا ما اکران دبرور ممرکه овози телефон дасти муҳаммад фаҳмиден ози ман худам дар прямой эфир мебурорам шабрат ози бест Овозиш дар телеграм нестай вообще 124 овози худи ман ҳаста 124 овози худ ҳаста ё всё овози ман вая дар чӣ мебурорам овози лангари нестай неки вообще а видеои че модиси нестай овози ман худам аиҷа мебурорам так ози як секунд акай исмоил сиалафқи ча гузашт меша алҳамдулилла ҳам хеле гузашт ки дига супет ахир мо нарасид дига ҳарчи ҳама аввалиш дар ду косара хӯрдем авқати пацано гуфтем мерем дига успет неомадем хун так ки идрис бубро айчи бубро руша экранта باشه حاضر کی است امیر ابو برور так тайёре нигоҳ кун изотики ҳамиш буброрам ва ки мондиста бача ман мондисам дар ҳамҷа десем мондаги буброр о мондиста так о озбе так рафтем ба ҳами душмону ҳақорат ба ҳами гапа чапи лишни зиётики ҳами шумо ки бигене намоне бача кия моаи пара мондиста бу бубро аймо экран бубро ҳоли ҳоли бубро ҳамун видеое ки я дар инстаграм мондаги диавая мондеси ман вая гӯш кардам охи чӣ гуфтага дар канали худ о кира дашном кардаги амҷа боҷон гуфта ҳақорат кардаги анамуҷа мара дашном дора ҳаму эфир дар куҷоае какая разница дар куҷоае чи вуҷуд надорад гуфтани ӯ дар каза чида наметавонад муҳаммад ки дар уҷа номи тира мегирифт муҳаммад фалон фалон бед нобридаву ягон чи хуш накарда гӯш исмоил ира мара дашном дора ман оригиналча дорам не ами оригиналш кани охи я бор бинем ҳозир ман яри хиёл мекунӣ ки ман дар байни и қадар подписчик ки мебурам ҳақоратеда ки см шарипов фалон кунам гуфта ман хел мехезм мемонам ман ягон даюсам ту гуфтӣ ки айбари гӯҳ дур шав ки буш дар танад мешина правилно ман гуфтам ки як касяк як аму як ашибкаи калони аму ина касяки нигоҳ кун мара дар куҷо хеста зану модар дашном кардаеста дар байни халқ и касяк нест и ягон чи нест и буи гӯҳ нест модар ина даҳолати патери овараган комментаторо можидили ягон мара дашном дора гуфтеста мара исмоил мара дашном дора ака исмоил 1 минут ки гӯш кун мара ё як гап мегӯм исмоил баъд анҷа маҳкам мекунем ма да ту баъди эфир адин адин да ма зангза оригиналша медонам чӣ мара дашном дора мара просто номусум наевардора ма ҳақорате ки мара хима дашном дора зан гуфта модар гуфта чӣ гуфта ма бихезам дар прямой эфир конечно ҳаста ма ай куҷост качат кардам агане ира мебинем ваё лекин дар бори лангари ман видео додум видео карагим дар бори лангари яъне ки нигоҳ кун ки исмоил яъне ки ба гуфти ту ҳами ҳақорате ки кардаеста ҳамира гуфтаги ки ҳами чиз видео ки ту дести ки ҳами да казат неста ки ҳами одам гуфтаги бадани хич дести охи барои он хотире ки вай мара номи хима номи мара гуфтаги ман номи бобоҷонам мондагиам и мара дашном дора ина хало хоб биё ячи дига я пример дига допустим мегирем на бобоҷон гуфтай на см шарипов правильно ай кори ами не правильно не чи тирам ҳақорат мекунӣ ку дар эфир нигоҳ ку
ما لنگولی را در کجا زن و مادرش دشنام کردگیم همین را بگو حالتی که عصبی میشی دپوسیم یک از در نروید میرسه در کامنتار الی امی کور اپراودت میکنه لنگولی را کورشه نه نمیکنه گپ حالت عصبیش دیگه اپراودت نمیکنه پریچوم چی اسماعیل همیرا میگن وقتی که در نزد بوی گشتی بوی میکنی برای چی گفتم براتن ما برای خودت میگم وقتی که تو آدم ای خیلی مثال پشتیگیری میکنی تخت در نظر اوتور شمرو میکنی ما یگون چی نگفتم اختیار تا لوبو خزاشتش که تخت پروسه شمرو میکنی شاد نه وای همچو برادر آخه آدمو دیده سن که زشت که از کامنتاری را برخون من همه جا مینو میلکیمو اکه محمد میلکیمو گمخری امرو ندیدم نفهمیدم که یگون نیوتن ایگون کسلی ایگون مرده ای فکری شخصی تبد ای فکری شخصی تبد هر یه آدم فکری شخصی را داره تو مثال بسیار چی را میتونی که نبینی این فکر شخصی تبد فکر شخصی اختا گفتی ما فکر شخصی ترش نویدیم ارندال چی اگر که در کپاس خبر رفتن بگیری این اونی را نشون میده که تو حرکت داره که و سفید کنی نو نمیتونی چی حرکت کردم برای سفید تو کامنتاری یوتیوب خونده سی اسماعیل نه من خونده استم نه که چی حرکت کردم برای سفید کنی سفید حرکتی نه که یک حرکت نه که یه بار به دهنت گفتی درباره حرام خوردنش یه بار گفتی ما همش نویدیم تکراری همه چی در کاره با کدام خاطره زرانی کبیر مرتضی اکه محمد یه بار درباره خود گفتی عدال چیزی تکرار کردن این سفید کردن میشه و خود گپ زبرات ای اکرام قفا میدم که مقصد خطی همو آدم شنوز بده ششت خیز داشته همو آدم پوست در همه افیر بدروی اپراودت کنه خچه که میتونه موجود باشه نه بدروی در افیر گپ زنه همو خواه ویدیو میکرد که اسم شریف میرینه ایمان میرینه مرد گشنگی اسم شریف بدرو که در چه اپراودت کنه اگر این کنه بسن یک دشنامی که ما در حالت یاسای میگه که اسمویل یا دشنامی که ما را دچوا سبونین کردن تمام سیمیه ما را ملزی کردن ما گشته اتمه دادگیم همون چیزی که پروید همون خلافه دادگیم در پریموی افیر بروغار موندش که این انتاری دشمن میکنه ما گرفت یا گپوی ادریس ای گپوی برو والا خوراتو شتر کشتاکو میری گپوی ای گپوی سلیشکم بمانه گپوی سلیشکم بچه که نو حد یقل ما قطع نمیشه وی خیلی زورا گپ زده که خیزی تو نو ای وابشه یگون تو نمیره چه ده یگون چی نداره که تو را زشید کنی یگون اصلا یگون چی نداره محمد زراتن نه پاسوکا شماش خیلی بفهمم مولانگولیه این همی زبوری کولیا رک شدن چون کسی شدن گیره کردن زبور رک شدن اینترس نکردن ساسته یعنی کولیا چی خیلی چند تخونه داشته و چی داشته و حوالی داشته اینترس نکردن خیشن زبور رک شدن آنها زبور اومده ای اپاشکه که دخترش کسلای این میگه که اپارت ماشین داره کومیگا اوخی پارت ایوون چوت لانگ کی کولیا را واینا اینترس نکرده زبور خیلی کشوجی اودا واقعی افتیوزی اپاشکه را میگه که اپارت ماشین داره کومیگا برای چی میدونی جوابی هم سوال برای که کنته دارمی گپ زنم نه انیکترش اگر خیلی بگیم برای چیه بفکر تمامی سلام علیکم علیکم سلام نموش مردکی ندارن برای اون خاطری که وای کولیا بیچاره در درون محکم و هیچ کس نبود که این کار اصلی که نه چی که نفهمیدی ای آدمایی که مراجعت میکنن در جای زنک این زنک برای خودش مراجعت میکنه این زنک طلب داره کارتای خچه بمونه ایجاد تراز می سیتواسیه او آدم کنترل دستم نداره ای زنک کنترل دستم داره گویی فسیو ده 15-8 نه از بورکشون نگفتن که کولیا ده تشه تخونه داشته حوالی داشته خیلی داشته و خیلی داشته و دبور اومده میگه اپای تو میگه موچین دورا میگه ادریس ستوب مون گپ زنن بود کدام با گپ بزنیم خب گپ زبر بعد اگر جزا باشه ایو برای او خاطر کولیا را نگفتم ماشین داره که با گفتای اخرام ویدیوی کولیا باید کارتای اوتاش میموندن ایو سپیسان اول مقصدی با کولیا توجیک کمک کردن نداشتن در حالتی کولیا را در دومی همون
سه روز یا هفته اول سوم جمع شده بود نکی یا 2 ماه کشیدن وقتی که اونا رستم برو ما گفت که یا سوم خوردن رستم گرفتن کلیتر چوم چی تیمه دیگه بارش کردن در آخر آمدن با گیره و زوره زدن که ما را کیدت کردن و شما اول میدونستید چی با نروردین گفتین که آدم های 3 رقمه و 4 رقمه شو کار حال کیسه بچه یا چه گم تو نه خوب گاب زنیم وقتی چه بردارم خوب گاب زنیم با نوبت فقط تلپا نکنیم اگر که همه لانگاری خیمه نامشا بشکست نمیگیرم من مخلص یکی محمدم ای 2018 با فیلم تماشا میکنم یکی اگر که حرام خور باشه اگر همه پوسکای برورش دیگه زبار نکنه مردم بفهمه پوسکای میشنه کشولا کده اکا همه ویخت وریانت لوچی همه حرام خور که باشه برورش все больше چی نکنشه همه قگب دارم آدم برو همه خودش رفته با همشه شه ای امریکا سلامت باشه برات برای دستگیری تشکر زیاد اینه چک محمد افسوس نالیچکا داده گیاش یک حوض پسند تجربه که در تلگرام موندگی میمونم شو میگنم برای قطیش دایفیش کابزا برای قطیش دایفیش کابزا ای بچو اینا نگاه کن اوخی من چه حرام خبرم چخل ترینکابوز یا دو چیکابانا اینو دو چیکابانا ایو همین کالو تو مارد دو چیکابانا تو خناسا یا دو چیکابانا بدانوخی هرچند نمو کاری روشتامش زنش تقمور بوده خیلی روی کانفلیکت شیفی که میزنه کانفلیکت داره باید که محمد خودش شنویدم شکی ادریس پاوزش که اینا چی نگاه کده допустим گپ درباره вообще عموما دیگر چیزای مثال را گفتم برای افیر اسم شریپوف قطعش گپ زد درباره که او چیزایی که نسبت ته میگه ته نسبت میگو برین حل کنین این میبره میگه که فایو کیمور بازم بیا بور بیس فکر کی دی دال بایو بیای بیاقلی ایچه هیچ نفهمیدم پرواز авиа سلامت детский меп например детский например на самом деле и просто من نمیدونم میره برای کی میگه برای چی نمود نسلینی برای چی نمود عقل ای در یگونجا طور نمیگیره ترا چی گفتیسن تو چی گفتیسی любой раз همه ایکس بده رکلام میکرد تو همه وقتا ما در یکم ویدیو وقتی که راز باشی رستم برو مادامی تیما را برداشت او پراو بود و اومدن چون تصدیق کردن امی بابا جون شام او شام گفتن که او سال 91 میخواد گفتن این تیما قدی زدن برش کردن بو اگر بیاتون باشه پرامو افیرشون ویدیوشون ده گفتن که یو همش سال 91 میخوان توجیک نیستن چند تا دیگر روی همش کردن اگر ماشینی که بابا جان یاونا معلومه یکو نکی радноҷон нигоҳ кун агар ягон тема ямора гап зад ку ягон проблемашо гап зад шумо бугам ҷа хато карде мегӯ ки ӯ хоина ӯ соли 91 мехоҳад ман ҳамин видеои рустама тамошо кардам ҳамон қавмро тамбат кардан семияш дале зид кардан ки рустам як бор ҳамора ҳақорат кардагӣ неста ғайра гуспанду галу гуфтан шу ки як чизе ки дар бораи гуфтан ки мақсад муҳаммадҷон 99 медонанд мисол машини киша гуфт яв найне бародар гуфтак як гап нигоҳ ки брат ҳами т ина мисол т например одами дизд нестӣ ту метавонӣ қатъи дизд ҷура бошӣ Не, конечно. Ну, намефорад всё равно байни шумо чизи общи нестай. Вай ҳамун ҳар мехеза чикор мекунӣ? Як ҷо рафтан Исуса. Ту бояд қатъи ҳамун як шули мули бояд як чи дошта бошӣ. Ғар қатъи ғар, дӯст қатъи дӯст, алкаш қатъи алкаш, сигареткаш қатъи сигареткаш. Дар хона як та сигареткаш як та сигарет намекашидагӣ туғри намегиранд. И ҳами яъне ки одами ҳама яъне ки қабул дорад ки ҳо Муҳаммадҷон 99 значит ки фреб мекардай, не ки ҳар ду ҷурай кунбакуна хаиш намекунад. Дар куҷо туғри мегира? ҳар душон ба сари мурда сразу каргазворӣ медаванд, ҳуҷум мекунанд тори сари мурдада? Чӣ хели? Ҳар душ Значит, Амил Ангари қатъи бобоҷон шуда гӯҳ шудагӣ, значит. Всё.
акам ҳама ки садои ки я секунд садои ғариб бисёри бад чи наки бародар ягон кас ки суроғ кардак биги парто хеле бисёри бад шата полни ҷазир наки брат и чи намуд ира спам меган радноиҷон садои ғариб раҳмат барои дастгириён но это уже слишком ҳастай ку ҳар ячи оеб дора мисол ссилкаи даната мегум баъз одамо ҳастанд ки суроғ кардан парто ё ин ки промежуток ба хати 4 минут 5 минут дертарам хеле бад накӯфта бача хоб гап ҳамин вақт чида садои умеда ҳамамон медонистем чи хел ютуб дафт шид рафтак но ана аки гап да чия ки постепенам дафт метавонам гап да чия ки ячира мо бояд қабул кунем бародар ки ҳамуро агар ҳамин конфликт қатъи ман намешиду ман намехистам дар ҳамин кор ҳаракат намекардам ҳамуро ҳама медонист ё ки ҳамин хел мешид ира факта қабул карда накора як одам всё равно причина мешавад баъд як уҷа одамо мефаҳманд ман бори самоӣ кард мефаҳманд хатогиёша мегане ки як та як набоша комментариҳо да менависанд ора сразу заблокира мекунанд а ора ҳеч ка дида наметавонад вақте ки чунин блогеро мисли сем вақте Эсен Шарипов мебурад вақте ора хатогишона гап мезана аллакай 200-300 ҳазор мебинад дига о ба ҷо шида наметавонанд дар ин ҳолат охи халқи мо кам комментария мехонад кам мефаҳманд як чира як бисёр дар инҷа мафҳумо бисёр корҳоеро ино пеш бурдаистиянд ки яъне ки пропагандиро кардаистанд хатия маънои калимаи пропаганда намедонам ҳаминро ман мехоҳам баръакс кунем например мегирем донат ригарени нести гигантып заним кубия озиби саломат боши брат барои донат якҷон ташаккур ана як чиз например гап нестай брат нигоҳ кунед яке аз примероша ман меёрам ҳами мо медонем ки як чанд сол пеш ҳатто агар як блогере ки чи хатине зборҷамкардагини ай худаш агар мерафт ягон каса кӯмак мекард видео мекард медонем чи хеле чи шапш мекардан ту хайра ба кисаи худаш кардаги мегуфтанд ту хайра карди дасти чапат кард рост набина рост кард чапат набина ҳамуро ким чӣ коро мекардан бечора изо мекардаш удалит мекардак имрӯз бинем ки мо чӣ кор кардем имрӯз ман намегум ки видео накунед барои он хотире ки одам муроҷиат кард ва видео мекунед лекин ҳамеро ба чизи мубаддал гардондиане ки вақте ки ман лангулира мекашам мепартом зашита мекуна видеои хайрияра ки муҳоҷир хайр кардай тне сука тне муҳоҷир кисаи муҳоҷир мехӯрана реклама мекунад и айбае ки ту сипар кунӣ кореро ки муҳоҷир кардай ту намекунӣ ва ҳамуро тобути бугӯй ки ту ҳам как бу то муҳоҷира нигоҳубин мекунӣ ту муҳоҷира нигоҳубин намекунӣ та муҳоҷир мехӯрӣ ба чӣ хотир шумо бисёр медонед ки ман видеои хайрия аввал доштам то ҳозир ҳастай лекин ман як почерк доштам ки ман дар видеои хайрия реклама намемондам ира ҳаматон медонед ва имрӯз мо ҳамин корро монистам барои чӣ ман мехоҳам як режима миният кунам чунин режима саломат боши брат барои донат блогеро азизам пас бояд ки видеои хайрия кардан агар любой блогер видеои хайрия кардан агар бояд аз суми рекламашон дар худи ҳамон одами хайрия видео кардагӣ бояд худи блогер якумин 6 сум партояд ана ҳамин чиза ман мехоҳам агар мо ира ҷорӣ кунем бародарҷон на пайдо намешаванд дига блогерои муфтхӯр ки ай пишти як ниёзманд сум кор кунанд фикр кардем ки ман чира ҳаракат дорам 100% дуруст درست اگه احمد داگی باشی لنگوی میگه کی کسالم ایتا میگه بیا خیرم که میگه بیا پرش بته میگه یا حق چرا که میگه وقت خیر کرده میگه من نمی پلان میگیرم با نمی خنمش که وقتی نیوز من خیر کیسه اگه من درست میگه همون بلاگر اول اگه میخوام خیر کنه و بعد دیم چی کنه نه که اون خلاص لنگولی اسم شریف مردم گیش نگیده ایورا ناشون پازولیت نمیکنه او حقیقت راه مرده را من کرده رکلام کرد برای کیسه شو چیکادگی برای رکلامش برای چیزی شد نالشون پازولیت نمیکنن که ای سومی رکلامشون خیر کنن انا نگاه کنم شریف مردم گیش نگیده اسماعیل بروما میگه که خطاگیشون اما بگین میگه مردم بروما گفتم دا
отчет که گفتن سومی اپتا خورده موخی خیلی تماشون کرده کس همون آدمایی که با خیر کردن یاردمشون کرد ای بچه کاری که همون کلیت توجیکا نروارده اچوتی آنلاین بانکا کاری که از اسماعیل کردنی شید و خیلی هم و رفتار چیزی بزیر بود که در کامنتر اوجه دیدین چی گفته سو من برو آگاهیش کردم که خطا مثال جدید میکنی خطا بدنام میکنی و نمیشه سفید کرده کاری را که روز گفتی خودت و یکی هم مینوس بیارین کدام مینوس که خودشون بر روی خودشون میبره رحمت برای برادران خودشون بر روی خودشون میبره میگه که خیر خوردیم بچی چی بگم من دیگه در اینجا باید کی چی بگه دیگه بدن خودشون گفته استیان امی سومی کولر از بور کردن تمرات و دونن که سایر خونو دا پول نیست پول خچنا تو زیرا گرفتگی نیست پول او گنرالی اکای قدردانشون دیدم مونده اگر یو میگیرن پول سایر خونو دا تقسیم کردن شدن کو تمرات تو دادن که نشد کنه اگر که از مردم نمیگفت که او روستان نمیگفت که پل آتش رابطیه تا حوزی را این کاری کوله چی میشد خدوان خودش میدونید میگه کنی سومی کوله گفته بود که کارتای اوتا ما فقط بمونه اخیرون ویدیوش هم گلوس شد ایو سومی کارتای اوتاش نموندن ای معلوم میشه که ایو ای اول با مقصد یاردمی کوله سوم جمع نکرده میدونستن کوله آدمی مشهور ای تمامی بلوگرو گرفتن پادلیسا کردن در کانالشون هم ویدیو را سومی یوجا نه کمای 5 میلیون جمع شدگیه تا حاضر اچوتی بانکیشون نشون دادگی نیست یا ورق روچکا قطعی اچوت کرده میگوی اگون سیمیچکا پولش باشه Сунар Шарипов я гала блогер поделиться, когда генеки видео на самом деле росмега. Йора инавози хеле ки науки бромад ку, ҳозидани маме Фахриддин бромад ку, гирифтан тамоми вес блогерро аз сари лангули сар карда. Чӣ кардан ҳамура бин ки уже қариби 1 миллион сом. Қариби 1 миллион сом ҷамъ кард. Барои чӣ хотир ино гарани бародаро коррои ва яй ҳар кас аҳамият намета, я одам мебурад дар як кор ҳамира тақсим мекунанд, ҳама блогерро мекунанд. ва одам мега хай ма я видео кардам но ты я видео карди ҳама я видеои кард дар инҷа дахуяи болчи сум ҷамъ шудагия конечно анчоти ҳамун душанбе ситишуна вообще аю гап мурдагия картаи тоҷикистон ҳами канали дуҷо шудагия номалумаския аноним саломат боши брат барои донат канали дибек да якас буромад пурсид чона ярӯз ба охир да бона гуфтан еру танишон буде руш танишон гуфта хай ман одами просто подписчикам ба гуфтан ки не ту одами рустам ашурофи тарию тарии гуфтан чора дига гап назад ами видеоро агар деги боша канали дибек да буди ами любой одаме ки ай тарафи ман мисол меравад дар эфирошоное ки гап мезанад ай тарафи ман гуфта чиро дар назар дорем одаме ки подписчики ма мисол маро тамошо мекунад ва ба фикри ма розӣ ай ва мерава мисол менависашон вай гапи ҳақqa менависанд мега ки мега ҳақорат мекунад шогирдои ҳусейн гуфта бародаро дар канали ма бинен ки чанд ҳазор подписчика ҳами қодам шогирди май хоб агар ҳатто агар шогирд бигирӣ балло каю ҳар як одаме ки тарафи мар агар бигира ҳақорат кунад вай тамоми подписчикои мара ҳақорат дорад медонӣ ки чанд қадар одам ба фикри ман розиай ба хотири оне ки ин правилнай ин реальния одамо беақл нестан одамо дидестиян хчун Саат вайс. Ман рӯза сообщение наистам шуд дар қалаи дамаш бигум бахшиша ки ин бачо ҳаматун ақлон хатига мудан ман генерали машиник навистам у лангари машини хонда тупоя ақл надора хонда наметуна баъд гаш ответ ҳамихи хисирбачаи ма гӯшки гуфта ҳамихи ответам дод о дадана бигум хато хонди генерали машинике ты лангари машини хонда генерала ашуд суми коля савол уждодум у баъд гаш то хурс разу асандели ами кадоме ки ма да эфирош бахшиш пеши гапа да брат ма да эфирош наҳмада дагиам вақтое ки ягон касай пули коля саволуш метия мегарда мега ки хиср бача Исем Шарипов и тари ам хели случаи да ма шоидам просто так ма ки хели гап за брат мо меган ки генерали машиник ё ки меган фалони машиник ё ки меган иш машиник
یک سوال میاد که همین کلمه گپ چی گفت با شما در ویدیو گفت لنگری آیا لنگری که قرار دروغ گفته میتونه که با دروغ بگه دیگه کنش نمیتونه دروغ بگه اینجا میتونه که اون گنرال نیفریچان باشه واقعی همون گنرالی که آیا ممکن وجود نداشته باشه просто отмазка подмена понятия наконец-то выполнена мисля. Наконец-то выполнена мисля. Yoki nau furqat bitib ordancha budak bechora xalday 18 nafar girdish kelgan. Kanishga ba kalama girangi пацаны ki da Krokus raftan Bryansk qabilan ordan da avzorshon to komandan gushat chabridan مورد 140 نفر پروناش و کلا گرفتن همون رو آنتای کار ما وقتی که یک چیز دیگه را بیان در اینجا ایادم نبروه برادرو ایمنه برای پادپیشکای خودم میگم مثال از نوازی در اینجا اسماعیل اومده گفت که همرا تحصیل کنه بگنه مثال چی اش بکشه در حالتی که ما اسماعیل جواب ندادیم این معنی داره که ما جواب نداشتیم من جواب دارم لنگولی بیا پاگزه نمیخیلی پاپولوچکان نمیخیلی نیتکاوری байнемиш шумораи мӯи сараш погзада факт доказад қай доказадш мекунам мирғинам хеле против оне ки хоин мега ман нишон метам хоин кия буброя ману доказад мекунам просто исмоилда смысл надора исмоилда ма чи исмоилда меброма қада бораи лангули гап мезанам какой смысл тут вообще лангари дан доказад кадан қиндай ура бед меги ула подка мефаҳмава ма вот именно нигоҳ кун радноҷон бози бародари гуфт ки ҳамун лангули дам қина ва да бед мегӯ ра подка мефаҳма ошибка бародаро дар мида чия ки мақсади ма лангули да фаҳмонда нест чунки лангули худаш медона мақсади ма халқ да фаҳмонданай дар рӯи лангули то ки халқ бидона лангули медона як чиза фаромӯш накунед бародаро ҳамин одам шав саша ки дар таксари ки мон гуфти отай ма ки вай худаш медона ки тварай ё ин ки одами нормалӣ вай медона 100%. Вай медона ки ба кадом рӯш хест пропагандиро ва кард ҷанга вай медона ки ба кадом рӯш бефакту баказату бедалел хест противи дар ҳолати крокусити хол против тоҷикҳо гап зад ба кадом рӯш инора хиёл мекунед шумо намедона вай медона просто усмон гирифта кашидакша ту гирифти видео усмона монди да кунуш зур омади вора як нигоҳ кунед бародаро шумо як баъзе асус наличка додагиаша саломат боши аноним як ҷон ташаккур барои дастгирӣ кардан бародарат як чира бародаро шумо аҳамият наметен бисёриҳот чира нигоҳ кунед вақте ки ман гуфтам ки биброен гуфтум ё ки агар ростша гуфта наметонен дурӯғша нагин ҳадяқал агар ки метонен биброен ба забони русӣ гап занен баромад гуфт ки гуфтан ки ҳам уш ҳам рамзия ки шарипов талаб мекунад ки ҳақша гап занен ва ҳақша ки агар ки бугӯй проблема мешавад так и тасдиқ мекунад онира ки ваё хичон тасдиқ мекунад ки ман ҳақша гуфтаистам чӣ дига ман доказат кунам чӣ дига ман далел биёрам чӣ ман далелу доказат биёрам дига комментарий написано, я Исмаил Дарьяка, гуфта грех ра. Комментарий дантариш написано. Не, мава я гуфтам ки ты хата портит мекуни. Ака Исмаил будан набданиш смисл нест инҷа да вообще-то. Боядам лангари худаш. Яки дига ки и обращение ҳам ба Исмаил, ҳам ба Рамзия, ҳам ба Муаҷо Наварзай, ҳам ба лангари. Аудитория SM ва аудитория нест ки шумо подмена понятия қати изменить када бутунед мисли ин дига тараф баред шумо агар гапи нитҳоро задем ва ё абрар мегардад дар он қадр рост мекунад бале аудиториямо хеле фарқ дора масалан тамошобинои ма тамошобинои лангули тамошобинои рамзия ино разни одамоанд яъне ки ҳастай одаме ҳастай ки маро тамошо мекунад бо мера лангулирам тамошо мекунад чӣ мекунад но ҳастай пастаяни ҳар як канал ба худаш пастаяни зрител дора пароз оя саломат боши брат аноним кура в тёмки бисёр мизуна ҳар одам пастаяни аудитория хича дора ва пастаяни аудитория чихелиян ки рамӯзи ҳамун одама ва панияткоҳошон чиҳошон дига яъне ки хиди канали ма хиди канали уво хиди канали рамзия бинед ҳатто контентҳо ҳам гуногуное ва одамошон ҳам гуногуна тамошобини мара фреб карда намешавад
اینا من لوبای کانتنت یا لوبای بلاگر تماشا میکنم مگم مقاله گایدمش گفتم میگذرون میرم با خدا میگم نه کم کانتنت ترا ما ای وقت چقدر تماشا میکنم ای وقتی 62000 подписчик داره монетизация توی کردی ای وقت تماشا میکنم که نه کی ما در هر بلاگر با خدا تماشا کنم یا وقت میدارم افیر کداگن داوبه پادکست کداگ نیستم افیروش میبرویا اینا چک پیکو هم هست نه که اساس یک میدارم نالیچکا نه نالیچکا کی یه حقارت کرده سورا کوا کی میکنه بین آخه اونم کلیه سبور کردن در گیره اونا خطی سبور کردن سستانی او را نفهمیدن اینمی اپاشکر هاوزی میگه که اپر میگه موشین داره ای را بیامی بخونه شد و خیلی لگم دام پریشون تو دکتا ای موشین داره کتش داره چی داره ای خودش نیازمنده ای خودش عبرتی چه کرده است تو اون کلیه را نگفتی که 3 تا 4 تا خونه داره زبور شده خیلی که پریمر کلیه را آوردنم نیتاه نه که کاری حرام کرده است پروستس نه آخه نمیشه کدان تو ای هوز میگه که این ساستانی اپای تنج بوده آخه چوت دیگروش ساستانی شما نگاه نکردی از تیجر ساستانی نگاه کردی اسماعیل ممایل انگولی بورش یا اپاشکر گفته که مقصد گفته تو لایک کامنت نمیکنم دیوردم کو من در لایک ما میادم کی لایک نالیچکا دادگیشه аноним саломат боши радноҷон якҷон ташаккур ҳамаи аноним ки бошавад реали аноним яке аз топ данатиро шидиста дар ҳамидани момент чек пекош ҳамаш ҳаста чек пекош ҳамаш ҳаста лекин наличка додастаем бача наличка додастаем ки гӯшка ки идрис чата аҳамият бите ниёзмандо биромадагиян лабай гӯш киненам ниёзмандо биромадагиян пропустит накунед бачо салом алейкум акай маҳмад овозам меояд алейкум салом оғо бале омадест акай маҳмадҷон ҳазор раҳмат ки мақсад ҷавоби ҳаме чӣ бигӯм охӯй муроҷиат кардаги мо дар муддати мақсад ҷавобм доди акайҷон ҳазор раҳмата гуфтани будем ки мақсад ҳамаи ҳозир аз бор дорам чанд қашид ҳозир шиштам ки ко мақсад очрада мераса ман ягон касаканда намене мақсад ми аз зани муҳоҷир аз зани тани бадард гуфти гапҳои чи ниёзманд мушкилӣ дорам не ки ман 2 сол акай маҳмад қариб 2 сол шид ай қафоям милангари ва бобоҷон 88 давидим на прамо эфир на ватсап живо ягон ташмина кор мабуд накард ба хотире ки ол меган ки ҳақ намехӯранд уно акаята бурмадозику мега ки ҳақ намехӯрад аказад ки агар айрӯ до кор мекарданд чуа ки нама мақсад кор мабуд накард я ниёзманд я зани муҳоҷир чӣ муроҷиат кардагӣ ба кадом масъала қатъяпа ҳози ки исмоил ма и одаме ки ҳози баромадага дар эфир ма ҳамин рӯз мои одам қати сёмка доштем барнома гузаштага ҳозир ма картаи ҳамира мемонам бародаро картае ки мемонам аз ҳамин одамай видеоша мебуроя максимал ҳаракат кунен бетараф набошен хела мушкилии одамо хела вазни ҳозир ма картара мемонам ва саволое ки да исмоил да хай то видео баромада наметавони исмоил саволшти ҷавоб теда ҳамҷа чӣ мушкилӣ дора ин мушкилӣ гарини вазмиай акаҷон чӣ мушкилӣ дорен шумо мушкилӣ акаҷон ки мақсад шавҳарам ронанда буд хеле гуфтиам гапҳои чӣ хел бигӯм акаҷон нарушение кард ба садама дучор шид вақте ки ҳамо ҷабрдида мақсад дар барниса ғалти мо сум дар кор буд ки мо ҳаёти ҳама одама мақсад ҳаётча личение кунем ки одам барҳам нахӯра дар ҳамин ҳолат акамо хунаи шахси худмова дар залог мондем сум гирифтем мақсад дору уколи ҳамо ҷабрдидара харидем бо сум додем ки мақсад хаям коррошу хуб шаванд ки мутаассифона хая ки насиби аллоҳ будай у кӯдакакам аз дунё гузашт ҳай шавҳарам дар маҳбасай баъд натонистим акаки суми хунара ҳамо қарзе ки хунара дар залог мондодум натонистим пули ҳамо хунара дода
خونه را در 120,000 سوم خونه یکی از نقش بتای اکازم در مهاجرت مونه که چند سال پیش 30,000 دلار نرخی پستش بود. مقصد وقتی که هم خیلی پرابلم در سرم اومد همه کودکای میدم پرتافتم اومدم به مهاجرت که کار کنم قرض خونه را بگردونم. مقصد فرزنده را تا دست برمدنه آلی میبرن میگن بچه های خیلیش که نه زنکان نه مهاجرت کیا میفاره که فرزنداش دور ایتناش مقصد بخیزه بیا مهاجر شوه. شما اختو مردک دیده که من مردک چند ققینه با زن مادر مقصد کودک 3 ماهه شیرخه را پرتافتم اومدم اکا که حاضر اوجه 2 ساله 3 ساله میشه 2 ساله شده تمام نگم نمیره نمیشناسم کیم. وقتی که ما مراجعت کردم با بابا جان 88 جیوای دیدمش در ایرپورت قطیش وقتی که سلام علیک کردم گفتم مشکلی دارم گفت نمره ما بگیر ما از وقت ندارم بعد گم میزنیم همو تقطی این سال در رفته ساده آلیم بود جوابم نمیتین تماما در افیرار اکای لنگری می نویسم میگیره زبلکی و مدیت نویسم چند بار اونجا پر نویسم که اکای لنگری می از زنی مهاجر شوهرم در محبس های هم خیلی پرابلم دارم التماس اکای ویدیو که با مقصد با یاردم شما با یاردم مهاجر گریف پارنی زبلکی رو باتم کردم و افیر که مقصد پیش ایمان چند تا کامنتاری ها بدک بعدی من بود و ایرا میخونه ها زنده باشی فلانی ها فلانی زنده باشی رحمت تماما اسمس ها من نخوند. چند تا برادر دو جا نویستن که اپا نوام دو یوتیوب مریم میبروی مریم کارتا تبمون مریم کارتا تبمون گردن تا پیشی کج نکه وقتی که 2-3 کس نویست که کارتا تبمون من راستی ایزا کشیدم ناموسم اومد که کارتا من مقصد میخواستم که و یگان راه باشه که من افیر نبرم کارتا نمونم که میکاره که مقصد ممکن یگان راه دیگه باشه برای یاردم کمک گریف من زبلکی رو باید کرد. نه میگن که مقصد حق نمیخوره دیگرایی که میگن که ما مقصد مصلحت کردیم و گفتیم که حق تا بگیم کار ما بد کرد کار ما بد کرد وقتی که بیست اپا بخشش زیاد همین خیلی آدم هسته یکم نفره که پول داده باشه در هوای او اکای جون هسته بسیار آدم منه مقصد هازم یه مومنت که اکای که اسمایل مقصد من خدم هازی هم کسر مکای که محمد قطیروز گپا مزادم مشکلی من یه قرضداری توقع نیسته هازی بعدی همی قرضی کلون در گردنی خدم که باشید هازی مزم هم نیسته اگر که خداوند نکشم و اشاره آدم را میام با قطعی تو دستوی ازم میبروین مقصد بکردم من نفرد میاکا که من گنده نمینیمش کرده وقتی که مرده ها میگه که ما خدمت مینیم اکای جون میگه خدمت مینیم مرده ها را خدمت مینم برای که پلی مرده مهاجرا جمع مینن چون چند میلیون و چون چند هزار میشوه این پلی مهاجرا همیشه پلی شما اکا پلی دیگرو یا مرده را رای مینن چند خیلی دیگه اگر در فایده خچو بمونه هیچ که نمیدونه برای که مرده دار دیگه باید تمام نمینه نه که زنده تمام مینه این لیش نه تشمن نه یا زنی مهاجر یا زنی قم بغیر یا آدم نیازمند چوا اینه به خاطر خدا و به خاطر الله بود چوا من میگیره زبلاکی رو بد مینه که خیلی نه که محمد من دید که من یه آدم خدایی گفتی گپای چی به حد مشکلیم سخته نه که الله و اشاره مشکلی موصول مینه پرسته چند قفاش داوید دمکه قفای هر دش ایشه می نویسم میگه که اکا خودشالی وقت نداره نه ده این نامر بنویسه این نامر 10 تا نامر همه خیلی تا دادن اخیر به جواب همه اسمس هاشو هسته یکم جانه که من نمیخواستم همه گپا را بزنم و قدم خاطر من گپا از برمدم که میگه که آدمای ساخته اسم شریف پان محمد شریفوف به نام الله برادران نمیدونم چند کس که جمع نگوش کرده شده به نام الله پاک که بطنی به درد مقصد من هم محمد شریفوف نمی دروز یا سه روشید میشناسم همینم که با یکای دیگه گفت که مقصد او سنک خونه ترا که گرفت ده 120,000 ادوکات شد میگه گفتم ادوکات میگه که این شهر به دروازه نیست مقصد قانون هست ایت سمت داشته باشی من نمو خونه تا میگردونم میتین داری دکومنت مقصد شرطنامه گفتم ها هست اینه که من پل ندارم خیلی نکسه شدیم نتونستم گردونده مقصد آلی شوهرم
набурмадори қакка срок дорад. Бародарое ки дар комментар нависонден ки ки рапаҷо номро тамон ҳамин рақамҳое ки дар боло мондаги аз нақати ҳамин номрои ҳамин дар болои наличка додаги аша ҳамин номрои картои ҳамин апай ки ман вақте ки навистим ба акай муҳаммада дауда бо чанд табур навистанам ки акай муҳаммада смсошо даже ман роӣ кардам ки 38,000 40,000 одам буд лекин ман навистим ки ман беҳад мушкилим вазминаи мақсад ака агар ман саломатим хуб мебуд ку хидмкор мекардам ишора майда майдарам ки мебуд мекардам не ки ҳозир саломати хидмам хуб нестай қинай акай ҷун хуту мефаҳме ки ҳозир баъди неи новустиё ҳамара қин шидаги занорам қинай мардорам ба документу бе документ ҳозир ҳамин хазайкай манам амтани даволния ки мега ки ку қонун хеле биброя мақсад мумкин ки ман ягон славянка бигирам дар ҷое рафтам кор кардам ака як ҳафта кор кардам мазам гирифт як ҳафтаи дигар рафтам личени кардам ҳафтаи дигар бурмадам ҳаем карданай кор 45,000 акай муҳаммад ҷун мақсад ман қарз мекардам ё документи шенам ё фарзандномаро ишенам мега ки одамҳо сохта см шарипов ина лишияаш ман худам фикр менам ки не ягон кас аз зур на яку намебирояд пишти экран ака просто беақлия ки барои як сум штами барои як сум ду сум штами барои пишти см шарипов гира мекунад асус наличка саломат бошед ки бародаро як гап пайда дар ҷа нигоҳ кунед охи як одама мегӯй одами сохтаи шарипов ду одама мегӯй одами сохтаи се одама мегӯй бача то рӯз зиёд шидестай ман ин қадар одам ин ҷои ҳар як гапе ки дар интернет мезанӣ ҷавобгарӣ дора шумо шӯхӣ мекунед ман ягон миллионерам ки миллиардерам ки меёрам $1 миллион метам ки одам риск мекуна мебура қадар тӯҳмат мекуна ин шӯхӣ нестай чӣ гуфтаистай баё ҳозир баъдан мумкин ки видеоро мебинанд нисбати дигарон ҳамехе рафтор кардаги бошанд ҳозир оянда бо мебуранд айда зиёдтар мебуранд вошаба ки мегӯянд одамое бале ки админ идрис мунис ҳамон ҷа як бамяк бародари ниёзманд дигар ҳастай очра дамонед баъде ки япа суханош агар ки буд кард баъд вадай имконти Assalamu alaikum. Akay Muhammad бародаро кӯмак хоб и апарамоне агар ки гап шабуд карда боша ба гапзанӣ набринша мисол як занаози мора мегӯянд ки дар каналаш занҳо мебурад лекин ман специал наоборот мегӯям ки ход бутен ҳурмат кунед наоборот чунки ҳаматон аз зан баромадагӣ ҳаматон барои зан шуда мерен кредит мегирен инам хеле азоб мекашед муҳоҷират мерен ҳаматон барои зан ҳамин кора мекунед пада апаву хоҳари ҳаматон занай ҳамсари ҳаматон занай ҳаматон аз зан баромадагӣ чӣ бо дар инҷа канали шарипов занҳо мебураи против зан чӣ гуфтанин бия инҷа қатъно ма гап мезанам در افیر نمیتوارم نه وقت کشتگی فقط شما گل استورین برای قصرفرا نمیرم مقصد میگم برادرها که من گنده نمینم لنگریه یا که بابا جانا وقتی که تماشا مینم ویدیوهاش مقصد حقارت مینه تماشا مینم اکای جون مقصد وقت کردم خاطر من تماشا مینم که مینویسمش که اکا مقصد ضرورم کمک شما در کاره نگاه مینم اونجا حقارت مینه اکا جانو نومی مادر خچم میگیره مقصد که مادر من پدری تر نمیچینه میسترو خیلی زهون نمیگرده اکا خطو دیده نه که میگه که خدمت کرده لیش نه تشمن 2 سال اکا کفاش را بیدم که اکا اگر دامن کمکی لنگری در کار نبود دامن در کار بود که لنگری من هم خیلی ویدیو کنه که برادرای مهاجر مسلمانای گفتی گپای چی روی دیدی اگر 100 روبلی بده یاردم میکنه رو که خونه ما زنه که مجدی نمیگیری فقط زدی نه من 2 سال اقفای میده ویدیو اقفای میده آدم وقتی که میگنش که مقصد ماشین رکلام که حقت هست سرش باید میکنه چون که من وعده نکردم من نکرده که من ایتن یگون کسی من ایتن فکری خدمه مقصد از چیزی که سر خدم گذاشته همون رو میگو апа биёй аввали мавзӯъ бахшиш агар иҷозат боша гап занам шумо чӣ мушкил доштед шавҳартон зиндонда ғалтид ва барои баровардани шавҳартон маблағ лозим шудтон ба фаҳмидаги ман правильно
آها وکا اسماعیل شما مبلغ کوفتین نیافتین خانه‌تون در عوضش فروختین правильно خانه را نفروختم خانه را موندم در زلا که سوم گرفتیم مقصد اول همو وقتی صدمه کرد جبردیده در قید حیات بود ما خواستیم که مقصد حیات همو را نجات بدیم دارو و کار همه چیز در کار بود انده که همین هم وی مقصد شبه و زنده بمونه و هم مقصد اینا بابای کودکا در مکی نقلتم همین خونه را در زراق موندم همین نوشتیم شرطنامه که اگه ده می قمدت همی سوم میاری میتی و خونه را میگیری وقتی که یکا جبردیده دنیا گذاشته مقصد ای محکم کردم من نتونستم دیگه هم پله بگردونم خونه را در 120,000 گرفتم شما خانه را در زلاق موندن و برای گرفتن همو پول در کار بتونه لنگری و باباجان در برآمدن که زبور کشویان شما در پول جمع کنن برای گرفتن خانه تون عبرت نه برای زلاق правильно اوکی گفتم یاردم کنن که مقصد همه خونه نروا و همین مشکلی که مقصد شوهرم در محبسه همینا را گفتم بگم یگان کس به دادم نرسه تماما من امرو مدبرم نفهمیدم اکا جان من در یگان بلوگر دیگه در کروم باباجان لنگری برو مدبرم نه اکای جان فقط همین اکای باباجان همین که اکای لنگریه برای که همین برادرها دایم میگن که مقصد خدمت مینن اینو پاپولار یا اینو خودشون در همه جا رکلامشون پیش هم خیلی ما خیلی میکنیم ما ماجرا ما نباشه مردتون در بیرون میمونه ما نباشه ماجرا ما میمره روتون سیاه بلد گفتم چی دارن تاریخ خیروی چیزش میگه خود بخدستار ما اینه چک پیکو هست لیکن اسوس نالیچکا داده اکا اسماعیل بخشش یک کمیته رمه خواهم که هم برادر برای همین سوال بخشده دادن $5 صرف کردگی اسماعیل چی فکر داری؟ این زنک دروغ بود است نشاطی برادر کنده $5 صرف کرده برای همین سوال زن دروغو نیست آدمی دروغوی خیلی گام نمیزنه یکمش این زن بچه حالتو آمدگه که روی اکرام رو آمدگه لیکن در اینجا فقط نیست که همون 50 تا 50 گرفتگی تو اینا ما گفتم نو نشد این سوال کنم مارای همین جواب حقیقی همون آدم را یک تشمم در گفت زنن من الله شاید من قسم خوردم ویدیو رام دارم در یوتیوب درست دیدگی هم ویدیو را که یا دکازات انیخ باشه کسی دیگه همین کارو مبارزه میبره من پنجاه کم اصلا یاردم میکنم یک زنه که خودش ویدیو کردن همجا من تماشا کردم داریم چیکار اگه؟ بگه که 50 گریستا گاز دیسته 50 که گفته یاردم میکنم همین یوتیوب دست یکی دول من میکنم اکا اسماعیل سوال یک برگه میخونم کارت که باید که اصلا مقصد جواب کنید دیگه سوال نگیزیم همون مردکش $5 صرف کردیم یعنی که این زنک هم به مثل زنهای دیگر برآمده چیزی که اثر گذاشته همون رو گفته آره بلاگرام پرینسیپ کاری خودش داره یکمش من خود مثال میبرم من یگام وقت برای قرض یگام نیازمند الله شاهده زبور شدگی نیستم یگام وقت و یگام وقت گوش یک دقیقه بس من گپ زنم یک دقیقه من گپ زنم بخش زیاد یک دقیقه من برای قرض یگام آدم زبور شدگی نیستم الحمدلله منم چند سال شد آدرس برام لیکن برای مشکلی که هست لیکن افسوس نالیچکا داده همین حالتها را مثال من دمه برامد یا اینکه آدم اسم رنگ در جای اسم شریف من دمه برامد میتونه سوکی مثال زبورش کشم و یا در چی برامد برای نگاه که اسماعیل که الان سلامت باشی برات اسماعیل نگاه که برای چی خاطر عزیزان میتونه خچم جواب بگم میگم برای چی خاطر این زن در تنبرم دایو برامد تو خودت 100% میدونی که در مقایسه با لنگولی در اروونی پاپولار نیست تو چنی وایو پاپولار نیستی همین خلاص
نه مثال تو در نبرومد چی با؟ و اینا برومد اینا یکمش تا نبرومد تا در روی زبور هستی برای خاطری که تا چنین و پاپولار دیمش که سراز اومد نبرو برای خاطری که کانال ما زبوری نیست وای سوکو خچون از کانال زبوری معرفی کرده وای گالچ که زبوری دوران خید کردی که کانال ما خیریه نیست کانال ما زبور نیست من پروستا بلوگرم لیکن وقتی که من مراجعه میکنم همین کارا میکنم اینجا رازنی سفر رازنی سای کالونا برادر من یک سوال دارم اسماعیل جان. میگه که یک سوال دارم میگه که برادر میگه من خطاگی شنیدم اگر تصدیق کنی که برادرت افیر کن لانگاری در لانگاری طلاق که همو اچوتی کلیا توجیکا نشون تا من این افسانم تو ندیده اوزی برای کنوچکا قدینه اچوتی بانس کی کار تر نشون تا من هم ویدیو کردم هم در پرومو افیر رو باروش گپ زدگی می چیزا پرسیدگی نه من تماشا کردم اچوتی بانک نشون تا آنلاین بانک اچوتی بانک گفتگیم даже تلفن من نشون دادگیم که اینی خیلی نشون که اینی خیلی نشون که گفتگیم اکا اسماعیل ما زدیتم دادم میرا لانگاری نشون دادم اچوتی نه زدیتم کم مونده برادرها اگر اجازت باشه گپ زنم که دیگه مزمم گرفته شده مالی گپ زنم اکا اسماعیل وقتی که مهاجرت مدم یکم بار یکم کس نمیدونستم که یه تشیناس بود یه تزنک گفت که بیا میجا خطیمو کار میکنیم جا کار میدره خیلی با قرض کردم بلیت گرفتم خستم مدم دور مدم که همون صاحب خونه آمد یه زنک تاجیک خدمو با یه زنک ساورمنی با یه که میگن آدمی سیر کای پر و بیش نداره دید با او حال گفت که کوارتی را پلاتا دابتی گفتم که من اوقای داشتم که بلیت گرفتم 10,000 ایرپورت با همی جرا آمدم گفت که نه برا سوکا پوکا تا بگی برا گفت تا پلی کوارتی اناتی گفت نمیشه گفتم من نمیشه یاد سه پدرباد که کنم تا پاتین گرفتار ما ایشالا میار میتیم بداخل من داری آدم نیستم نه دکومیتا ما گفت که نه نمیزنه که تاجیک خدمت بود خیلی که میدونم همشه در کار نیست اکران من اینجا براوت کنم از مکان بردم قریب یه هفته دوگان خنکی خور رفتم نه اوداش نه الو همین قروزای سخای سرم گذاشت که اسمه کم حلال کار کردم حلال کار کردم اگه من او قزنه که نمیفورن گپی زدیم زن مقصد من زنه که کلونسار نیست من آدم میاشم دیگر آدم در جای من میبود که دیده مردم مقصد بچی رها چکارا میرن یکی من الحمدلله همه قبل مشکلی داشتم تا بیروزه کو خرج کردیم اکم قرض نکردیم که بخریم از مقصد خرج کردیم به خاطر که حیاتی و جبر دیدن خواستم که مقصد و دون شب بخرم که نشیدید مقصد شوهر موای کنیم خیلی همی تشیدک با قرض کردم مایوس بلیت گرفت اومدم در جای سلطا کرونا قرض گرفتم وزما محکم کردیم دفعه ازم ده خونه خشته برو منو زنک خونه رکر بگیم گریف بازم می با مادر کسالی دارم مادرم بگیم به حساب همی اگر یه هفته اگر در خونه باشه در خونه خشو دیگه همی ممکن 9 ماه دیگه یا 10 ماه دیگه در برنیسای معیوبی گروپ های اگر نه که یکی اسماعیل آدم چند قزور بیه که میخیزه اکران میبرویا میدونم که حالی بسیار سوار میتین می نویسن که ما را قرضی داریم ما را کودکام در تاجیکستانه نه که ما نمیبرویم افی من با کدام خاطر این اخیرون گم میگم که با کدام خاطر برمدم اکران که رفتم کسی هستیدم بعد که خونه را گرفتن مقصد نتونستم شوهرم برورده و ایقا قرض برم همه قرض دارم و زنگ میزنن مقصد گپای سخت میزنن دستای فکر کو کسی هستیدم رفتم انالیز پاریدم گفتن که در جگر خاله یا کیسته های مقصد دیگه اوزه یکا افتاده شدم کار کارم نمیتونم مکه دیگه به همین خاطر زور اومد که بعد پشت اکرم برم تا همین روزی کسالی مکو اکمان همین کم مشکلی ها بود خواب کردم چند کم راجعیت کردم که خیلی جواب ندادن گفتم خیلی خداوند همین نکشم زنده باشم یا سماکی هم که باشم مقصد اول بانک ها را رس کنم و رای کنم بعد خیلی خونه رم که گریفت اگوای همین بانک ها را رس کنم که نه که نگه بینه مکه که اوزای سلامتی من خوب نیست هم خواهش داشت من برادر مسلمان همه برادر همین روی دیدیو خود در خارج خود در فدراسیون روسیه
ای همه خواهش داشتم کمی هم که باشه کمک میکردن که مقصد به همین صحت زنده بدنم کمک مشکلم سبک میشید که اکا تو میدونی که آدم اگر یه سوزن قرضدار باشه در او دنیا آرام خواه نمیره من اگر سلامتیم خوب میبود که خونه ما هم گرفت دادن چی گم نبود بسیار آدم به خونه روزش میگذره قرض میکنده مقصد خیلی دادش هم که میبرومد میکن چون که وقتی سلامتیم که تشید همه قرض گردن منه اگر من یکم برام هم شبه اکا که در او دنیا را آرام خواه نمیره انشالله همش من خوب میشه فرزندم اکای محمد دختره کن با فکرم گفتم تا دختره کن اگر پیسر میبودن خیلی دیگه اگر میفتم خیلی مردم هم اکا بچه هندلم میشن ناموس مینن یه روز قضا را میکردونن نه که اکای محمد التماس کردم که در اکران رو من نبرار بخاطری امو دتا پلش کسته کم که آینده بیارا مقصد نسوزونم که بگن نگن که مادر جو تا پشت اکران فرمد قلبی لنگولی قطعی شورتی چوجا ایوی که در ایتیرو دشمونه مردم میمونه حتی بیرکل من 5000 نفر جمع میشه در بیابان بروی نهایت سالجنی رو گپ زنه ای مردم میرن پول رفه کنجکو که پول مرده را هم کس رو نمیکنه نفری که در زنده بودنش میتونن با او کمک کنن نمیکنن که او پول طلب میکنه با میبره حرکت جمع میزن با مجموعه من اکجا بخشیش اکر که مقصد من در افیر بکردم خاطر برمادم که ما ویدیو کردیم قطعی اکای محمد ویدیو میبرایم لیکن من خودم گفتم که اکای التماس افیشید من ببرارم اونجا که اولی با میگن که یگان مشینی کیاف یا که یگان آدم ها گیردی ساخته خود چکی اکا خودتو بسته فکر کنه که اگر خیلی آدم ساخته که نمیدونم اخوی خیلی آدم کم اگر دل احساس داشته باشه تو حس منه که من در قدم پلجینیم چند غذار اومده که برمادم نخواه برای لنگولی و برای بابا جان میشار وای بین اختو چیزی هست نیست چند کم نزور اومده که مقصد برام برای بای من گریه کنم یا که گردن ما کچ کنم یا خود من در افیر نشون بودیم که هیچ گاهی کارا نمینیم من برای پرابلم خودم برمادم انشاءالله انشالله مش خوب میشه همه وقت کار همه خور روی میخیزه داجی اکای محمد درک نداشت که کیا هنه یا که گفت که تا روز دیگه کس مراجعت کردش ما که اوجه ما زپیس کرده سودیم اما یکی اکا ریس که زنگ زد گفت که تیاری که مقصد گپ زنیم گفتم هاز یکی همین تک بیس که تلفن آوازش نامد زپیس از هر کار گپ زدن گرفتیم داجی باید درک هم نداشت که من در مسئله مقصد همون تا بوده که محمد بنام میاره باید داجی درک نداشت که همه حالاتای همه نیازمندا هم خیلی ما گپ زده است من نمیدونم باید در برای لنگولی نمی رنگولی را میگه گپ زده هم خیلی در موبایل هم خیلی میگه که یا من میپرسم یا که چون میگن خیلی پرسی که مقصد چی پرابلم بعد اون کس مراجعه نکردی ترخص میان در لنگولی رسم میگیرن بعد یا میخیزم میگه که شریف ورا سوخته کرده بعد یا دال بیابان چیان در حالت همین امور برای تماشا کنین نامی لنگولی چه خیلی میبروه یا که ای بابا جون چه خیلی میبروه پرچون در جماعت دی اونا هم کردیم من حق ندارم که را بگم که ای نامی وای نگی که خالی با ما خیلی میگم آزاده ای یکمش که برنامه‌ای که یا برآمدگیان حیاتی موجی روبریک ما دارم لوگو آدمی جا ایجا دزبور نی پرچومای اوجا ادریس میتونه برآمد کنه برادرش تگی در اساس رنگ دستور ما خیلی میتونه برآمد کنه و چیزی که میخوای ببرو گابزا و برنامه وای زبور نیست برنامه که آدم که مشکلی داره درباره مشکلیش گاب میزنه ما خواهش میکنه کارتامو ما کارتامو او برنامه مخصوص برنامه حیاتی موجی کسی که در مراجعت قرار داره مشکلی داره وای بعد ما حق ندارم که بله ما حق ندارم که وای بگم که نه تو نمی وای نگی وای که نمی وای بگیره ایجاب ما چی یک از دیگه میگه فلان تا پول چای ما میگیری امی اپا داینا ساوتم اپا جون وقت که امی موماگو بابا جون دایره پردیده نمرشون داد ناتونا زنگ زده جواب داد نداد چخالی شد 2 سال پیش امی دایره پردیده نمرشون داد دکتر چی گفت با وای زنگ زده بابا جان نمی ماه دکبر بود با ماه دکبر با این تجربه زنده دیدمش نگاه هم نکرده یک تا دیگه بچه نامش داد گفت که من زینیتم سوارشید رفت در تاکسی که همون روزی که من به جا و به کوارتیر بودم که رفتم و آدمی که فریادم کردم و زنک
вай файродум карак бечора чи нагу гуфт ки мон беста кор кунам мақсад ман бойлик ма бгидум метим апай муҳаббат гуфтан я зана ки дигаем дашам ви хазайкай ки ҳамун квартирара дошт ҳавай мана мақсад раҳ надод ки барои ман 5000 надоштум биспорам ана ҳамун рӯз мана бобоҷон тамоман даже салому алейк нагирифт нигаҳам накард хай кувай ёзи пихча гирифтаги мо гӯйги гомидем ку бобоҷону меги нигаҳ накард салому алейк нагирифт шумо рафтем пеш гуфтем ки ман ҳамун одаму ман кӯмак да ниёз дорум ҳамин гапа гуфтену вай нигоҳ накард биромад рафт ака даоҷа чанд одам буда пешаш мақсад ҳамаи одаме ки қатъи да бари мо буда ме ака гуфтам ки бракай бобоҷонам гуфт қатъи гап зана рафт қатъиш салому алейк қатъиш ҷиқид гуфт ки ҳамунҷа шуморо гап доранд мақсад чӣ коре чие ҳавай мушкилӣ дора гуфт номрора битиш мақсад бинависа да ватсап ҳамун та қатъи омин аллоҳ акбар шид шумо даже хитон короче дар дуруни исмоил дар дуруни куруги мардакоа и занакай дуруни куруги мардакоа намерава амраша роӣ мекуна вай мега ки ман кор дорум номер да занг бизана тамом и дуруни куруги мардакоа намедурая фаҳмидӣ не вай нафҳам монда боша мумкин охи правильно не фаҳм монда ман ака исмоил то инами рӯзи идама менависимаш даже да и табрикаш кардам ман ҳамин намедурам ҳозир бинам ку смсо ма удалӣ накарда бошам да ид бо табрикаш кардам ки бародари мусулмон иди саиди фитр муборак акайҷон беҳад зарурам чӣ дака илтимос алоқа биро да ҳам чандта номере чандта чизе доран реклама минан да ҳамаш ягон шака ҷавоб надод ман ҳам кай навистам ки оли акай маҳаммад апрс хел ман голос мепартом менависам лист да эфирорам навистам ака гриф рыстам инами лангари кум та живо инами ҳафта пеш гриф нарыс кардами прамо эфираш ки бачаҳо хунданам ҷо комментарияра ҳидоят кина ман ҳичи гуфта наметавонам мумкин и гапҳои хола ҳамаш рост боша мумкин ҷавоб ната барои ки манам телефону мисол мегирам я медурам амихе 40 та 30 та смс-а подряд да 1 минут 2 минут 3 минут допустим 5 минут да метавонам ҳамаша ҷавоб диҳам исмоил брат ҷон ман нами охирон бор мегӯм ман ба худо дига намегӯм ихтиёр дахтай но ту бо ҳаракат кардаси оправдат кунӣ и барои худат очень плохо влият мекунад и барои ту гарини безе влият мекунад брат ихтиёр да худат та и оправдат кардасти я бор комментарро бин вақте оправдат мекунӣ чӣ мегӯям та и барои худта ихтиёр да худ брат чизи чӣ хеле мехоҳам не мана касе чиза мегӯяд та ихтиёри ва ё гӯш ки ман оправдат надорам мегӯм бо ман мехоҳам ами апара аниқ кунам ки ами апа чӣ ситуатсияда ва ёда муроҷиат карда ина аввали эфир да гуфт ки рафтум да аэропорт дидум гавуш задум ҳозир мега ки я одами дигара гуфтум рафта гуфт яъне ки ту гуфтане ки дурӯғ мегӯяд ака исмоил инами я метр мабайну набуд ман занака мақсад ман чихел бирам да пеши вай чих кунам амита я метр да мабайну набуд ки амҷа салому алейк кара қатиш гап задам ки мақсад ҳавай чӣ мушкиле дора инами ки мега қатит гап зана гуфт номрома битиш бинависа да ватсап корш ҳалай неки ака ман чанқа шидижда дорум ки ҷавобум намета медуран мехунан мега ки ята дигаш мега ки оли дайни сайтиш бинавис ана и сайти реклама куниша ина да худиш бинавис ина ҳамита 10 та номер бурдан оварданам ҷавобум наметиҳан ака исмоил нахоҳ мана уқа худо зада ки мисол ман гуфти гапҳо чӣ зур омада ки мехазим верома таҳмат менам ман ба кадом хотир ҳамин гапҳорам задани набудам ба хотири чӣ ҳамин гапа задам ки мега ки мисол меган ки см шарипов мақсад мардума против ва ё занакора ҷамъ мена против не ман фикри худам гуфтам ки ҳамин аз сари худам гузаштак ман ҳамин одамо мақсад муроҷиат кардам мана мақсад чӣ накардам корма буд накардам апа як секунд ман оз комментар ҷавоб додам бародарое ки нависонанд дар бораи номерои карташ нависонданд ки мадина б ё ин ки мадина э дар болои экран ҳастае ку мадина э чӣ хел эра ба б перепутат карда мешавад ин як дуюм ҷавоб дар саволи исмоил ира мегӯянд ки пурра аниқ кардан ё ин ки саволи обшие ки мисол ту мегӯяд ки дар ӯ ҷавоб гуфта ки худам пеш рафтам дар ҷавоб мега ки дига одам рафтак ира меган подробности ҳар як ҳолат ҳастай подробни ҳар як ҳолат ҳастай обши мисол ман рафтум магазин дар дигар ҳолаташ ту рафти дар магазин дар раҳ кира дидӣ дар ҳолате ки якум ман мегӯм ки ман рафтум магазин не ки ман намегӯм ки ман дар раҳ идриса дидим баъд дигим бора мегӯм ки ман магазин рафтам дар раҳ дар идриса дидим гапи ман дурӯғай не подробностиша дар якум ҳолат ман нагуфта будам аи одам гуфтесай ҳо ман вая дидим правильно дар расстояние мон хеле наздик буд меги ман дидимша
но дар круги мардакои зан худаш намерава. Дига одам мега ки вай мард аст, мега ки ҳамро гӯш ки мисол аям круг биё ма адил на қач гап зан. Вай мега ма кор дорам, номра тиша корш ҳалай. Номра и мегира, вай медона ки номра кира додай, я медона номер кира гирфта дилиш пур мия занг мезана. Вот и всё. Занг то имрӯз мемона бе ҷавоб, бе ягон кор, бе ягон ҳичи. Всё. Инем қачи даиҷа дакапатса кардан ма худ метавонам дакапатса кунам. Любой дакапатса кунад пеши ма биё, ма любой хе дакапатсат мекунам. ҳамида инстаграм усия бо ма чизи ҳаромхӯр аст, уша чизи нест, уша ки ответ додак нахоя ватсап пост биёр кира аму защитникой ма боя бор дига мегум тона ма кира дига исмоила ма даруш намегум любой защитникой ки противники ман про шумо хутона никто мекунед барои хотире ки якумаш ки ваё хучон никто мешен, дуюмаш ки ваё противники ман противники ман шумо ро защитат карда наметонед ба амед нашед. Биброрен хичона лангулира, рамзияра, момаҷон 99 ҳар сеша бирорен қати нау чуҷаи дигариша. Бирорен хичона защит кунанд. Шумо чӣ хитона бадном кардаистед? Алло. Акам бахшиш пеш галтонда ами аккаунт садои ғариб дагира дар Telegram модератор фармонанд ки гулуфта диёрам шудатон ҳами аккаунт даст муда. Хоб боз мемонам кира бин ҳамҷа як ниёзманд дигам. Хоб савол тебраҷон. Ами ака Исмоил ҳозир ҳамиҷа ҳаста? Ё рафтам? Биромада. Мақсад ман ҳама одаме ҳастам ки падарам. Салом алейкум. Салом алейкум. Як секунд ки мо гап задистем. Гап задистем буд кад ба гап мезани бародар. Раҳмат. Ман падарам духтараке ки бироварда би занам хати ҳаму лангари гап задагӣ буд. Ман ҳама одамам бародаро раҳмат кало кадои моро дастгирӣ кард. Ман инҷа ба хотире дур омадам ки ҳами акаи Исмоила бифаҳмонам ки тошта ҳамун зани ма гап задагиа дамҷа ҳамаи чи факти далел хати гап задагиа. Тошта он мебирояд дар эфир гап зада гашта гуфтеса ки уя ҳаромхӯрай пили кӯдак мақсад зиндагиша пеш бурдеса апаш ухел не як гапи абиштитон мегӯм. Мақсад агар озӣ вай доказательства надорад, не ки агар апай ваям мошин дошта боша, апай вай фарзанд дорад, зиндагӣ отдельно дорад, бояд барои фарзанди ма шида бояд апай вай мошинша буфурӯша бия фарзанди мара лечи кунад. Не ки агар ҳамун доказат када битона мера, ман мегӯм ки пожалуйста доказательства надорад. И як баъд дуюмаш тошто мебироям мега ки шумо биромаден эфир ҳамун аз занаки шайтони шатох чун чӣ гапи айдаш биромаеса гуфтеса мега ки шавҳарат намебиро. Охи ина ма дар ҳамун кефози овози мара гӯш мекунам. Ма хали как на дакати ҳамун одам зангш мезанам, телефони мара ӯ одам гирифтагӣ неста. Телефонҳои ҷуръом кати занг задагӣ меша, бисёр одамо кати занг задагӣ меша вардоштагӣ неста. Бо даже нависондагӣ меша, нависондагӣ ма ҳамин акаи Муҳаммада ма роӣ кадагиам. ҳаста ҳамин чизҳои ма када ки дар ма ҷавоб додагӣ неста. Вақте занам занг мезанам мевардора. То ина ниё кунед хито як одам мефаҳад ай моҳи июн нависондагӣ меша ҳамун одама. Ина ҳозир уже моҳи кайшид ами феврал ё марта, то моҳи марта. Инам вақте ки акаи Муҳаммад видеора бировард, баъди ҳамун видео ӯ гапзан шид. Чӣ ба мега ки ма должинам ӯра мега ки ма ждат кунам. Ина як гапи абиштитон мега ма должинам. Охир хай худат мебирои публикада гап мезани мегӯ ки ма марди муҳоҷира ёрдам метавонам. Хайму духтарчамон касала хост аз барои Аллоҳ хистем ай ту кӯмак пурсидем. Ҳамин хел аста бародаро. Бале, должнай. Дар ҳолате ки вай худшан хел муаллифӣ кардагӣ. мо ҳамин хел биромадем. баъд дуюмаш як гапи дига абиштитон гап мезанам. як хитон ҳаматон одамои мефаҳмидагин. ҳамунҷа дар вақте ки телефони мара навардошт, мақсад ҳамсари ма ай ҳамун одам ёрдам пурсид. Ягон ҷиннати гапҳои лишни гуфтагӣ неста. Вай охи гапҳое ки гап зеста факти далел надорад. охи ту биро дар ин мардум факти далелра бугӯ, мега ки шумо мерен ай тикток мехӯрен, ай иш мехӯрен, ай уш мехӯрен. Ку охи ту як факти далелша биёр ки мо как бута суми мардума хӯрда бошем. ҳамуша як факт далел биёр. Ман мегӯм ки пожалуйста ҷонам фидои ту. Не ки мора зӯрмон омад, мо хе биромадем дар публика гап задем. Зӯрмон омад ҳамин чиз. Салому алейкум мардум. Ами голос Исмоилович не голосша. Ассалому алейкум мардум. Ва алейкум ассалом. Ва алейкум салом. Ина
اسم شریفوف برات سلامتی خوبه خدا همیشه خوب باشی امو اسماعیل درام ده گوش کدسته باشه نمیدونم نه درو همینجا ده بودم نه نه همینجا بود شریفوف یا چی دیگه ما خودت میپرسم برات حوالی به چنده اسم شریفوف و مهم نیست برای جان این در اودیتور مخفیه گپ نیست سلامت باشی گپ نیست نه ما که برای چی گفتم ده این من میشنم بسم الله الرحمن الرحیم گنده بعد خیلی گوش شد میکنم ما چوت کمی برورم همه درونه همه توره کارو گپت خیلی ما عصبیم بعضیمون کسلیم چی ده اونم خیلی پیتو شهر را میدروری گرفته از زنک گپ شد سوال داده سای بچه وایرون میکنه اسم شریفوف ای همون را بگی دافش که جو را میدروری که اینجا حق داره میشینه گپ میزنه ما یا بله چیکیتی یک ساعت جان میکنیم با یا عذاب میدروریم تا شغال چورت میدروری اینجا هم میمونه وایرون میکنه زنک خیسته سوال داده سای پدر نالات بلد زن تا که جای پاد ما زن و چما در جای همو بدارم چیکار میکنم بلد بخشش برای جان بخشش بیا جان همه گردم برای خدا نداره دافش که یا برا بگونو سیاه دارو تا حلیلا تا چتا ریزه کده بگو دافش بگو خی کار نداری اگه تو میایی جدد باید بیچاره را سوال جواب پیسای شنلی حرام بلیاد هم خیلی توار جیگید باشه بیایم مسکوا من خودم تو قینم بکشم مرمون همین مرد بگیرم معیبم میکنه چه من امشال خیره مدرانم بخدا قسم بخشش ما کدام تماشابینی را که ما با همین کار خفه کرده باشم بزبینید بخشش شیشتم یا برا وایرون شدستم خیلی شدستم چیکار کنم نمی کسلم یا وایرونم چی خیلی پرابلم مای نه که دفعه بای یا آدمی سودا بدرور یا بتونه یا سنا که سوال داره سه اونجا این زپادلو یا خدا دا گوشش نه که تک از بگی دفعش تو تمام 100%. ما دوی میگیم که اگه موافقم دوی میگم ما دوی میگیم که این اودیتور لنگولی رمزیه یا که دیگر اودیتور دیگر بلاگران نیست اودیتور اسم ای لوبوی تا گپ زن میگه که گپ چی مقصد تقدیم علیه ای اسماعیل کستاتی هم اسماعیل همجه اسماعیل درآمد گوش کن میگه لنگری دکی بروتایم لنگری مپلدار شیدای تو با کدام سوال دی عقل دی سوال میتی اوج لنگری گریف جام کرد تمام دیگه او فرایر انا که تو میتونی کیف کنی سوالات رو بگردی هیچ کته دا جواب نتا خیلی پل گرفتای جام کدای سواد داری کافه داری رستوران داری سواد نداری تمام دو سوال دا جام کرد نرمال جام کرد بیا ما کپیتر رو پارو میچینم نکه باینده یا چیز را میمونیم که با برادرای کار حل کردیم که تنی پراف برآمدی ما باید برای وقت استفاده بردن مقصد دیگه پا ما میفهمونم ترا چی باید باینده بسته تا دا فکت کنیم که لنگری پول حرام جمع کدای را مرده که سوز میتوی نه که اکی چوبوخی گپ ایخی عصبی گپ نزن آروم گپ زن برادر عصبی را تو نکردم سوال نکنی آروم گپ زن هیچ که دوزن تو نمیترسه آروم گپ زن اسماعیل گوش کن تو تیجا گپ زنی خدمت تنده اسماعیل برای اونمو حلیل آورا بشو پده باید مسلمان بیا بخره در حق دیا داغ نه چا مگری تیا شغل اپراودت کسی جده برای شای نرچی کار چا خیلی گوش که آرام گفزن خیلی سخواتی تنشونتی همه رنگی تو دیونه کرمه تو پده یوزه ریگه یوخی همه بلا ده هر نکو دانه کبارون چی سوال بدستی دانه کبارون چی ده کپات بدستی زنه کبارون چی ده کپات کسی جواب که باز نزد ای اکا به ما سوال تیمامه اکا اسماعیلا اکا داری مرا آرام شنگستم بلد این کاری که دا آدم دیونه میتواد چون توزیتون مدر پتیفوکن اپاتا چون توزیتن باگونی خنک دا خور افتن تو دیوانه شدی بست یا بار من تو چی سوال دادم که تو دیوانه شدی قبسی خواتی نه قطعی گاب نمیزنم اکا اسم دودارو برادارو پنه گستی کدی بخی دو فتن دا اول من در کن حتما میگوید که دلوبای جو ما قطعی گاب نمیزنم که اینجا عای باید ما گاب نمیزنم ما قطعی گاب نمیزنم تو التماس خیلی بامه من عای باید ما گاب نمیزنم بکش در فوزور دا بعد که سوار از وقتی تاویرات کردی تو میدونی کی براتان اونم دوری دیسکاتک ها داز بلاد اخید ای بای بخش پرسیدن یک درگوش ها حقورت میکنن یک کارش میکنی کو با تو جواب میتی کو تو نمو آدمی نبو کپات کسی نفهمیدی چه فهمیدی زوکر از بار گوش کنیم بلا گوش کیا بارو امی یا مینو دیا سوال من جواب ده
من همینجا چی گفتم که تو دیوانگی داری سخاوتی داری چی گفتی من تو در صخره استگه ای پیش خودت جون کندی گپ گفتی اجداد کردی بیسو خای بیسو جون کندی گفتی اخیر دقیقه بیدی چی برو وردی چی گفته بود یکی گفت من در ایرپورت کردم یا یکی من برادر من جواب میتم تو داجه نکو دیگه اورا کویرات نک دیگه همین سوالی مرا جواب برای چی گفتی یکی ایرپورت چی در باوری نداری نه چی باوری نداری برای انمو عصبی میشم چقدر چقدر حادثه شده بود نیازمندای ساخته برآمده گریه و ناله کردن تو بعد همو کارو باید پرسپوس کنی правильно اسماعیلی کاری کاز شده است این کارو ما پیش افیر آگاهی کردم که تنها تبوی گه من نکنیم اصحاب چیدم تو منو زند نگه ما در واگن خواب بودمون موخه انسان داری اپا اینا ما یه بار پریسای فکر کنیم که اپا نمی مسکو در واگن خور رفته با همون رو باید آدمی دیگه برو آمده خطیش کپات کسایی که نه تیپتا دروغ میگویی بسم الله الرحمن الرحیم نیتی تا همین کسی همینجا مرد باشه بگه هو همه خیلی خوب مقصد اسماعیل اپراد کردن همو بود. من اسماعیل چند بار گفتم بچه همو رو اپراد نکن که خطت جزیره میکنی من دو بار سه بار گفتم من اسماعیل اینا ما آدم بی‌غرض یا آدم بی‌غرض ما پدر نام دخترچه که برو وردش کنم اکای محمد زنی ما گپ زدگی به داموی فیل برو وردش مقصد گپ زدم زنی ما فقط دلیل قطعی گپ زدم خیلی هسته او برو مد دای فیلش می چی گپی هسته امو لبوی گپا گفتگم خیلی هسته فقط دلیل نداره آدم دایوس بناموس فلان به همه چی بناموس لبوی گپ اکا ما فقط دلیل قطعی داشت از قرای ازبکستانم اکا بخشش ممکنه گپ زنم گپ زبر گپ زد سخن کنم بخشکا ما قرای ازبکستانم لیکن تاجیکا ما همه اکا اسماعیل ده حیرانم ده همه حاضی گفتی همه اکا که ده همو زن تا ده کپا چکارا وریانتی همو پرسیدن ایلاش هست که چکل ما در تو یاردم شدیم ما همو دو دیگریه همه دیده الان ما مومد من در شمال شکنیم من ملت هم توجیکای من دیده دادم زریتر خطا قبول میکنین یکی انسانی که در این سوهر محمد داره بسیار یا حادثه شده یا آدم ها گیریه کردن وقت میری در کنسر دو کدستان با کدوم چیز همون رو بوش کهتی ایمون نگرزون من میاد سوال تیم اسماعیل در برادرو ادریس یا بار همه را بکش کانتا پرد کنیم من اسماعیل در سوال تیم یا بار بکشیم پرد کنیم برادرو так برادرو کی سیگارت کشیده در کامنتار خواهش کردن که سیگارت نکشین بیش فراموش نکنید که تماشابینا را گپشون لزوای نکشین سیگارت در پریمو افیر مانکنین دالشی بروین اگر که اون کس گپ زد دکاس گپ زنه سیم خوش نشین حرکت کنین شتو قاغونش برای چی خاطر برون خاطر نه که مو گپ اون کس نمیمونه که گپ زنی اون کسایی که دانی اون کس میبندیم نه وقتی که چند آدم یک برای هایگوی میکنه یگون کس نمیشنوی در نتیجه مثلا بعد ریوای کنیم به مثال میدونم افیر ما از دیگه افیرام قدر فرق داره که ما افیرمون کشوده همه میتونن ببروی گپ زنه این خیلی دیگه بلاگر خود میبینه که نمیکنه لانگولی پانگولیش نو گرچنده که ما هم خیلی آبشی همه در امکانیت سخن میکنیم میتیم با ما باید ریوای کنیم چی را پریاد کرد شتابی بزرگ نکنیم خب رفتیم کی بده گپ زیسته بود کس گپ زیسته بود مون کی بده کس گپ زیسته بود اوزش نمون گپ زنه ولی جان سودکم و شیلک نیم ولی جان
محمد یک سوال خودت میگوی اپراودات کردی ای کجا گرفتی میگه پاکی من اپراودات دارم خودم گفته سی اینی برادر دیگری که نو درآمد عصبی کرده گاوزه من چی اپراودات کردم کی را اپراودات کردم انگولی را خطیب بابا جون کی اپراودات انگولی را خطیب برای همه شما در سوال همین سوال نه برای چی همه سوال داده سای این همین سوال جواب ده من همین از سوال تیم اسماعیل دارم برادرو اسماعیل همین تو میگه که این قدر ماشینیکو بر اومدن این قدر چیو بر اومدن باید پرسی باید چیکو کنی باید اخکنی باید اخکنی باید توتورشون بفهمی که همون آدما محتاج هستن یا که نه چوا کولا را توتورش نکوف محتاج هستا یا که نه دت سه تا خونه داره حوالی داره خیز گیرا و نولقتی زبورک شد کولا و بابا جون و دیگر لنگری همشون شدن نه که حوزه خسته اینی اپشکه که دخترچش کسالای محتاج پلا اینا میگه که اپات ماشین داره چون اینجا در کناکی زده سعی نمیسه مرا جواب ده در مسئله او زنک که در ویدیو پیشینه که گفت زدگی نه او زنک زیت من در زنشه که جون من همین تماشا کردم فهمیدم این اپرم من یگان سوال خطا ندادم من فقط یک چیز خاص منی کردم که یا اپا گفت که در ایرپورت دیدم دیون بورا گفت یا ما دو ماه پیش من همین چیز پرسیدم ایوای که نیماش کارخانی من بیا یا آدم مراجعت کردم من قطعش سلام نتم گپ نزنم من باوریم نمیشه که این یا انسان هم یا انسان است این اپرامون سوال جواب دادسته من اپراودا نکردم من برای خودم همین برادرو و برادرو عذری زود اکا اسماعیل یک چیز خود رسونه اکا اسماعیل این شخصیتی که یک نفر واسه ترا میاد خاطر سلام میکنی نو تو ایتون دیگه کس جان نزا برای که تو آدم نسی و آدم میتونه ایت برا بکنه کنکریتش برای که میگن که یعنی دادم خواستم انیخ کنم تو میتونی انیخ کنی تو برای جان سرسه باشی چی انیخ تلایکون چرا که مونیسا اسماعیل جواب یا سوالی پرانا تو دیگه چیزا جواب داده سوالی که من جواب ندادی اسماعیل چوا در اوجا کولا را تفتیشات نکردن زبورا کشوده گوزی ای اپرا میگه که اپات ماشین داره بهونه سوالا را دقیقت یعنی سوالا را هر شرم در لنگری این سوالا را خودش میپرسی سوالا را من چی از طرفدار لنگری اومده اینجا تو را پرسیده فهمیدی تو دیگران پرسیدم تو لنگری را چی بنا میپرسیدن هیچ اپرادات نکردم من همین اسم شریف دیا همین گپ همین جبران اسم شریف ای کجا گرفتی کی اصلا گرفته باشی تو اسم شریف دارن هستی چی ده اسم بوده اسم شریف کنکورنت اونو شغال ای پوست همون شغال ببره ریشت کنه چی ده همین چش یگون کسامی گپ نمیگه تو قدر اومده یمی با اپراودات کسی که تیپ ما اپراودات نکردی اکا اسماعیل السلام علیکم اکا محمد شما ده سوال اکا امی اسماعیل ده سوال تیم برادر بخشیدن اکا نام تا جانم اکا یا مشخبه اکای محمد امی استوات چرا همون زانک شما را چی خفهمون؟ بتونه نگفتم کام استوات چرا؟ استوات چرا که مقصد بابا جانا چی خدید؟ دیگرش برای میبینیم موقع چی دار کنه بیشتر جمزاد همون خیلی بود ویدیو مثلا داد نکنه همون ویدیو تیار شما محمد خیلی شاگر نفراش گم نمیزنه خب این چیزی گفته شه اون میمون اکای علی سخن نکنم بولو دای گب را اون گوش کنیم وقتی که در همی افیر برکنه اپای میرم یا برگه بگوی همی سیتوات چرا گوش کنه بردارو وقتی که در پریمو افیر چه خیلی که در همی جواز همینجا گب زد همی زنک دمام همه خیلی گب زدگیه و با همه را با تصدیق شد با شما در ویدیو میبینی من برای اسماعیل وقتی که تو میگی که تلفن در یک قیمت سبشه نیمه بیایه با بوجان ممکن ندیده باشم یا اپراودات نیست بیسته نشد یک قیمت سبشه ما شما رو هرچی نشان میتونم نگاه کنین یک بار تلگرام اپراودات یا مومگل نیست تلگرام یا بار بین چند سبشینه
شما عیب صاحبشینی بسیار نترسونید. یا سوال میتونم انجام میرم همون زنک چانسم مکایم با وجود یوردان کرد چو کده؟ چانسم یوردان کم رابزنی بسیار گوش کنی چانسم یوردان کرده با وجود نه با وجود چانسم یوردان پرسیده پرسیده مثلا قسم просто те забори اینا те پول بده مرا چانسم یوردان شده دو روز چانسم یوردان در افیر میگن که بابا جان شما چانس می یوردان کردین چانس می یوردان پرسیدین است تخفیل کردین چه یوردان میکنه این نیازمنده در افیر از جبر اومده که بابا جان این سوال خیلی هم غیر عادی میتونه یعنی که چه خیل نو خیلی من خیلی بابا جان دا بگویم ماچید بکشم حرام بخ کراچی نگاه که برای جان کی علی مطرح گپ میگم علی سوال دادم استما جواب نداد مایل و ما همین خمینیان میگه داشتم کی برات گروپ کدام پتلنی تولد باشده برای چی این بودم کره کرده که او را نامش گرفتن ز پادوای این عروسش لنگلیان میگلیا ایشم ایپای هموای همین چی بگم ممکنه بچه ابرات هوا همین خودم ولا با افداد کی یا ما گپ زدم کی همه را بکش پول نیستی نمیدونم اسم شریف مرا جواب تام سوالای ماده یا سکون خب کی همه را بکش بنابرای چکنه بو تاپاش کی ایلا پول بکش نگاه کنه دو تا سوال داده جا یکم سوال علی پرسید کی سوالی را کی همه زنک ای موماجون چند سوم پرسیده کی گوش که علی ما همه ویدیوهایی که میکنم که درباره خیریه ویدیو 30 مینوت 40 مینوت دوام داره ما даже تا آخری ویدیو را میروم من نمیدونم همون نیازمند چند سوم در نیاز داره این خیلی سواله کی باید چند سوم پرسیده شد ابراتی جان ما برنامه را میگذارم 40 مینوت برنامه دوام داره در رفتی برنامه گپ زیسته تا آخری برنامه را من نمیدونم چند سوم در کارش عموده نفهمیدم این سوال پروستا گلوپی سواله так دیگر سوال برادری کی گفتی که سوال داشتی او سوال تا پرس میگم که همین معلومه 3-4 سال شد توبه کردم خدای تعالی این پاستوبکای اکور الله میدونه که ایمانش هم ممکن رفته باشه الله میدونه مسجد فریب کرد قطعی همخالی آدم جوره شد اونو شپینگالیتی لنگالی پالگالی همورا همینجا اگه تمام دیگه همین یک توچکه بمونه که نمی شغال چورتن تمام خود در پدر رحمت که همون را از تنوفکه دادی نباشه دوش در خونه میمکید اگه بیو ما همین میگم که ای بای همین من میخوام که نمی خودت قطعی گوش شد کنم ایتیا چی یاد بگیر مرده گوری همین شما دل شیره چی یاد میتین همین خیلی در تاو کریس را موج نه که ببرورین افزوش داد کنین نه مایلش کدین در او در توچکش مونین تمام خب جواب میتیم مون جواب میشه ابراهیم جان سوال بود کن ایمان دما بله خب انا که نگاه کنین یگان کس پریواد نکن ما طرف خوب شروع برای جان سیتواسیا را فهمونم نگاه کن لانگولی رمزیا یا اینکه دیگرش اینو شخصای هستن که ضرر جامعه امروز ما تماشابین خلق ملت کودکو همه برای چه خاطر برای اون خاطری که اینا لیدر منین اینا شخصایی هستن که در جامعه تاثیر میرسونن موافق ویدیوشون موافق چیزشون اینا کومیرن یعنی که هر یک بلاگری که به خودش مخلص داره وای کومیر میشه کومیر تماشابین پیرو فالوور ای کلمه زبان انگلیسی پیرو حساب میشه وای کپی رو میکنن نگاه میکنن و ما میگذاریم در اونش که اینا چی یاد میتن و آدمو میگه که خب تو برآمدی لنگولی را گفتی که تو حرام خری یا که رمزی را گفتی تو گمراه کننده ای یا که کیرا ماماجون گفتی تو چی گفتی تمام با این بسنده نه اینو کارشون دوام دادستن هدفی ما چیه نکنن دوام نتیان دیگه دوام نتیان все اگه با ایزو همه کسی که همه با کدام مینینشون توبه کدام خدا میبرویان امخالی آدمای حیات دا پد ودید چیدگیره گپ میزنن این اسماعیلای لنگری با لنگری قطعی اونم حرام خری که پلی مچی تا خورد پدا نالد قطعی همون تنه با تنه اوشه هردش یگم پلو بومو شیخه اکل اونو برومده اونو اپراودات کسی او خیلی ما خمینه نخمه میگم مده ای بای بخدو این مثالی افری دیگه بدروم اگر با اما اشتراک هسته باشن اگه خیلی چون من مینه نخمه گفته استم من خیلی را داخدم خیلی چی نمیکنم نمیمونم من خیلی
ана Радноҷон нигоҳ кун. Радноҷон як саволи як встречи, як саволи дига встречи метамтаб Раҷон да худат. Фикри худат хуб ина ма фикри худат гуфтум. Саволи встречи чӣ гуна? Ҳами Муҳаммаҷон 99 ким чанд қадар пеш маълум буд ҳаром курданаш аз сӯи масъул саркардагӣ. Савол чӣ гуна одамеро ки факт буд ки суми масҷида хурдагӣ боварш кардан збори колера ҷамъ кард. Как? метонистай Аллоҳ дига ба ӯ кор надора. Одаме ки Аллоҳ кордор нашид бахшиш дига пеши роҳи ӯ ҳуй мешавад. Зинокорша зинокориш, ҳаромхӯриша ҳаромхӯриш. Ана мо одаме ки агар ки бидона ҳамин кора ё ин ки имкон дошта боша ё ин ки ягон гуна таъсир расонда бутона бояд бикна, бояд гап зана бояд. Ма согласим, не как я хеле кнен чуточка кнен хай аба чена ма ки вақто я гап занам он гуфт ки ту ваас бекин мо ваас наметартем. Алҳамдулилlah ишка наметарсем. Точка як кори ҳастае ки точка браҷон, точка брат як кори ҳастае ки точка як кори ҳастае ки Эсем Шарипов сози Эсем Шарипов. Шукр браҷон, як секунд сухан мабуд мекунам браҷон, гап мезанем қади худ. Точка Радноҷон як ҳолати да мешава ки лавушка мешава барои ма ин чӣ гуна лавушка. Лавушка ҳамие ки мебуроян қоил мешаванд корои худшона, бахш мепурсанд ай тӯҳматҳои кардагишон, уже мувофиқи ҳамин договоринус ма уже ҳақ надорам дакапанса кардан. Я шайтони. Ана ки трама бигӯям худ дар хорат. ҳами ақборат кард. Холат накне охи бля. Салом алейкум бачаҳо як гап гуфтам. Вани Эсем Шарипов сози Эсем Шарипов. Шукронаи худо брат, инҷи хубӣ? Саломатӣ хубе метонем ҳардумона чахчах кинем. Гап за брат. Сози тенҷи саломатӣ созем брат. Ман наидисам брат, кияям бача? Ма. Он табигир. Эсем Шарипов. Каниш ҳами акнон шамара нишонтӣ? Ту дар видео нестӣ? Мас нишонистам дистим айна. Айно мара чикор мекунӣ? Гӯш ки Эсем Шарипов. Ки Идрис. Номум Зикрло. Зикрло бест. Ки Зикрло. Каниша, дар куҷо дар видео ҳастай? Видео нестай ёдам? Фақат голосай? Кани охи видеош? Видеош нестай киштагӣ. Инами волк наистагӣ? Короче брат, мо хта наёфтем. Бухой қатима гап зани бурохта. Шхебу брорума хидмат. Ох каниши да куҷои ту? Номум Зикрло нависондаги е бача. Шхе инамиҷа ма хидмат дидестам. Шхе гирён мекунад камераро. Амҷа значок дора Радной? Бара нигоҳ куд. Значоки камера хат загиам. Ай дасти чап. Сурати шер сурати чи ай ку гаргаяка. Озир модератор чӣ мекунад ки Муҳаммад қатиш то қаёмона дигаруш ҳам мефаҳмона овушам. Муҳаммад мумкин аст савол тиём худда. Не мо нами бародар гап занам. Зикрло май думша. Ай ҳаматон хоҳиш ба ғайр ин зикро ҳаматон поён хамен ё ки маҷбура шед. Хамона ака мо хати явзам. Замана то қаёмона. Хуш, ма ами хизям зикрло ака. Баҷа хака зикрло значоки видеота. Короче ман наёфтам видеоро. Амҷа значок дора ҷое ки нами меҷа хи кнопкара звук та мекуши. Ой ҷан, ма инами шумо буромадисе. Ягон значок ма да нишон надодисе. Ҷое ки мекушиш видео мекунӣ ҳамо аст. Ай сарака бидро бибро. Нашед? ҷое ки мекушиш ҳаме бирой ҳамуҷа ра бин.
полни бикшиш ай сарака бидро меброяхдаш якам камера ана меова баъд бо вай тигр чихел гап мезанад зикрло брат нигоҳ кун экрани маро дидисти зикрло инами тарафи дисти чапа нигоҳ кун экран инамира меҷиқи гирён мешавад охи камера метова навистаги калон калон вай наметона ки набина камераро тарафи дасти чапта нигоҳ кун зикрло ҳамиҷа обязательно бояд ман камера гирён кунам мақсад ки дар кадом тема гап мезанӣ ози ай темат вобастагӣ дорад мақсади ман ягон темаи безеб гап намезанам ми гап байни ардмона чахчах мекунем дар кадом мавзӯъ биё хай мавзӯъ тасар ки мумкине ки гӯш кӯесем шарипов та ҳар як мавзӯъро дида гап мезанӣ не мавзӯъ ҳаста мавзӯе ки ман метавонам ки ту метавонӣ ки руд маҳкам боша мавзӯе ҳаста ки бояд руд ҳуй боша ба чести ту ба дастоини ту чахчах мекунем барои ҳамаҳаму ҳаста агар мавзӯе ки ҷиддӣ боша бояд ки руд бурояҳо ин муҳимае барои чӣ барои хотире ки ту мара медонӣ мешиносӣ ма тара намедонам намешиносам чести ту ҳаёти ту кати жизнь по жизни хати ту жизни ту кати чахчах кинем ҷо причём рӯи ман барои хотире ки ту мара мешиносӣ барои хотире ки мо дар байни халқ гап задастем ман тура намешиносам ман просто тура ди интерес мепартам ҷавоб битони агар ту мара дидестӣ натони бугӯ бибро бира мерам ман метавонам ма ки мега ки ман наметавонам гӯш кун мара ту метавонӣ гап нест та ҳами мақсад гӯш курадноӣ чанд қашид меброӣ ман на худда кор дорум на лангарида на бобоҷонда на дигада уже биромада гап задӣ уже кор дорӣ братҷон не валлоҳи надорум брат валлоҳи надорум на тура мешиносам на ӯро валлоҳи қасам ман ҳозир чиста барои колия биромадам гӯш кун мара ту агар чести хита бидонӣ ту дастоини хита бидонӣ ту иҷа байни публикада ӯ пацан рафта мақсад дар пишти панҷара шидагӣ ина иҷа кадом пиздабол лози гуфти мақсад ӯ дута сета хона дора и эфири тай фаҳмидӣ бояд ту метонистӣ ки бугӯӣ ки ай паси одаме ки дар зиндона гап намезанам ки гап зада бегим ту чӣ ба пов додӣ ки ай паси ҳамон мужик гап зеси ай пиштиш чӣ гап зан ай пишти колия тоҷик ай пиштиш зидиш гап зан ё ки падешкаш не зидиш гап задам мисол та ҳамира гӯш кун мара та ҳамира падешка медонӣ ки ҳозир вақте ки мақсад ту дар зиндонӣ як кас бирояд бига ки чӣ ба мақсад колияро зубор кардан колия ду-се хона дошт и падешкае давай причём иҷа вай ду-се хона гӯш кун мара причём вай ду-се хона дорад аш гӯш кун мара айби мара бугӯ айби ту ҳами брат ки ту пов додӣ да ҳами эфири ту калони эфири ту гӯш кун оли гӯш кун ту бояд мегуфтӣ ки гӯш кун мара ма пов додам ё ки ма пов додам ё ки исмоил ма пов додам ё исмоил ма пов додам ё ки исмоил гӯш кун мара эфири тай ҳами гап ки зикрло ҳами гапе ки мисол овардан колияра барои чӣ мисол овардан чӣ сабаб шуд ки вай мисол овардан ҳозир гӯш кун мара ман намедонам чӣ сабаб шид атак мумкин колия аз наи ҳамон одам бошад анака нигоҳ кун анака нигоҳ кун хоб гӯш кун ака гӯш кун не подожди ҳозир не гӯш кун радноҷон ҳозир ҷои гап омад охи ҳозир ту мегӯӣ ки вай одам сухан аз даҳнаш баромад айби май ҳозир ту гуфтӣ ки колия аз наи вай одам бошад ҳамида ҳозир айдаи ту баромад ман метавонистам ягон хел кунам ки ҳами гап айдаи ту наброяд конечно ту ҳозир наметонӣ лично ҳозир ту наметонӣ пас ма чӣ хел метавонистам коре кунам ки аз даҳни ӯ одам наброяд гӯш кун лично ҳозир ту наметонӣ барои чӣ ки ту пов додӣ пас гӯш кун мара пас ма чӣ хел метавонистам коре кунам ки аз даҳни ӯ одам наброяд охи эфири тай калони эфир ти ман метавонистам ҳама хеле кунам ки ҳамон гап ай даҳни одам наброяд ту ҳозир гӯш кун мара ту чӣ ба заязик мехапӣ одама риски зуб мехапӣ саволи оддия ман метавонистам кори ту гӯш кун зикрло давай савол вилдира зада тарафи ма гап зези чӣ ба тарафи авай натонисти гуфта ки колия номша нагир ин ҳозир тарафи ма вилдира зада ҳамон одам қатитаи спонсори де вилдира зада ба пишти чӣ ба нагуфти пишти колия гап назад чӣ карда гап задестам
اسم شریفов چی کدا گاب زدستم گوش کن مرا ولی ما درآمدنم دا ترا برات گفتم رادنوی گفتم ما ترا گاب میگم همی کورتا و زوری می شیکو همیورا ببرو پارت رادنوی بیو دیگه که لیبوسی مردی پوش اینو مزه تو سریوزно اکه برو لیتسو تاکه ببرو لیتسو تاکه گاب زنیم اکه اما برو لیتسو تاکه برو لیتسو تا من خیلی عاد دوشی اسکی گاب میزنم سلام علیکم یا ممکنه سوال تو مامی نه سوال نتی پولی همه را بکش ما خیلی دمو را ناز میبینم پولی بکش همه را ببرو برات لیتسو تا برو پوک زمان خیلی عاد دوشی گاب میزنم ببرو اینم خیلی عاد دوشی ت خاتمه گاب زنم لیتسو تا برو گاب زنیم عاد دوشی نم خیلی خاتمه گاب زد با ما خاطی تو اینم خیلی عاد دوشی لوبو اینم گاب میزنم ما لیتسو ما چی برو روم داوینی پوبلیکا برای کی میترسی تو میترسی لیتسو تا نمیبروری ای تو میترسم پنده خمه خمشک بترسم تو ای ما میترسی تو کی ما تو بترسم واپشه اینا گوش کن تو به عقلی تو کی ما بوده تو بترسم اینا میتای ما میترسی لیتسو تا نمیبروری تو کی واپشه ما تو بترسم ما اسم شریفов تو کی میدونی چی میدونی کی ما تو باید بترسم نمیتای ما میترسی ما تو میترسم او برو لیتسو تا تو کی ما ترا بویا بردیگا میگم ما محمد شریفов ما محمد شریفov ما ترا میگم بویا بردیگا تو کی باید ما تو بترسم تا میگه خدا جواب ما محمد شریفov تو محمد شریفov ما کومیل اما چی باید تو بترسم تو کومیلی چی با نمر ذکر لای ما نومی بچه ما موندگیم که راز نیست دادی خب تو نامی بچه موندگی باشه خراشو نام ذکر لای نام کامل نام تفهمیدیم چی با در صورت حیوانه چی با در گلان صورت حیوانه باید صورت ترامونو مامو حیوانه ترا با قدر ایده پیش من تو میدونی که چی با میترسی بلا تا عقل دوریه بچه وقتی تو میترسی یکمش که صورت خودت برای اون خاطری که تو صورت توجه کرده ایفسیو تو میترسی وقتی من صورت ما بجو میکنم در بین پولیگا خدمه باید نشونت ما باید تو بترسم ایمانوی او داره که تو میترسی در حالتی بای دادن تو جه لیتسوت پس میشوه برو لیتسو تا قبل زنی خطی تو گوش کمارم ما اینجا بلوگر نیست ما اینجا بروم خطی تو مقصد پاپیروگ بروم خطی تو سپوری این آدمی که با لیتسو برومد همش بلوگر بود گوش کمارم ما اینجا چیستم که برومدم با خاطری که تو کسیا کوی بزیب کسی با همون خاطر برومدم خطی گاب زنم ما کسیا که مرا تا بسنواد کردن میتونی تو کسیا که مرا بسنواد کردن میتونی ما ترا بسنواد کردن میتونم کسیا که بسنواد کردن میتونی کسیا گفتگی تا فهمیدی ما در کار شما گپایی که تو گفته ما خدم ما حوزی روز ساعتش میرسه که وای کولیا وای میبرویا با ما قطی کولیا با ما خدم گپ میزنم ما خودش کولیا خودش وای میبرویا وای میبینه واز از همو جام درک دوره که کی چی کار کرده است نسبت وای گوش کن مرا وای روزی میشوه میبرویا روزی میشوه کسی که نسبتی او زیدی او چی کارای کردگی کو او خودش در گلوسش گفته که فلان شون میکنه وای را همتون شاهد میشین کار میشوه کار میشوه انا گوش که انا همین اوزیت نمیتونستی که انا همونجا یک شوم چقیت گفته ثابت پریده ثابت همراه میگفتی که نه پرویسور ای خونه چوی مای گوش که انا همین گفت ده تو کراسیوا بود که گاش گفت که چی با کلیارا مقصد 3-4 خونه داشت نپرسیدن زبور کردن مثال آورد در گپی او و یکم گوش که خب که تیسه گپ سوال دادی زنگ طبیعی سوال دادی که جواب تا گوش کن یکم مثال دادن در سوالی او زنگ بگی tam tabii hayvan سوال دادی گوش کیسه یکم سوال دادن مثال آوردن در گپی او یعنی که تحقیر به نسبت اون نبود یک کس اگر میخواست میگفت که کلی فلان بعد تماشا کنم و چیکار میکردم خاطی و چیکار گپ میزدم ما همین قدری که وقتی رفته است ما за کلی выступать کردگیم против کلی نه تو کیم کی بلد صورت مرغ در لیتسوت موندگی با ما را گپ زن لیتسوت برو ما خاطی گپ میزنم آواز تک جوشی آواز گیره موندگی پس تا خامون نمیشه برای کی زوری بات کرد آواز شبرو بالا برورش برو آواز شب خطی گپ زدن برو ما هم خیلی آرام بیا برورش جا گالو ساگریان کو برو کی ادمینو
Golos tagarion ke zikirlo. میگم من بچه تا تیتر نوی صوفی زیکیلو نوشته زیکیالله میشه کی؟ زیکیلو می کی ادریس Yanlış kaldım anasını. Zikirlo bize zvuk ta bol bolosh da giriyon nasho. Кто шида ки удам? Abi kada Vay pişti mikrofon gabdeyse oluştu bro ya. Komil bro. Hamid dami chat hast ne вообще? Na bro mesela ovozut. Ha nem poyon da hasta deyim odam ama просто zvuk şanatın işte giriyon kada. Oxe tu admini bigi giriyon kruchnoy. Ручной грион каге кавай. Ne zvuk zadagi nest avtomativa باید bıcıqa giriyon kana bagabzana. Zvuk girona просто باید dabroy zvuk khidsh bıcıqa ba. Giriyon ki mikrofon ta ki? Komila eki kilit nomuş. Oğuz 100% munda gel ka. 100% हमने 100% munda. من موندم işte sadece موندم که همین آوازش نبر اومده بفهمم. Komila bia звук ta bror. Так что акнун мегзарем дар асосиш ма дар ин бораи чӣ гуфтани вай дигар намебуроя. Ки заметид кард ки ҳамин одам мавзӯша гап нозада ма дар ин талабот гузоштам. Замет кардин ҳаматун. Так что китобиро ки шумо мехоҳед мара ёд битен ман навистамша. Всё, куикне дига бачаҳора гап мезанем. Ёфтем билад гапзан. Я без пантовия проводи чи бути са гапи задагиша немифаҳмам. охи оли гап назада буд ҳоли ҳамиҷа ҳамаga любохе гап иста ман каста талабот надоштим ози одам темаша ҳуй накарда буд ман талабот доштам ки лицута бро ким чӣ хиёл мекунем паяту химат урӯи шуморо мегзарам саволам ма додум шуд коля дасте хона ма савол додум қатъи ма гап мезани зикрло гӯш кис якимиш барои бародар коля ма хидм аввалиш хидован хидаш ма хидм дар збор саҳми хима гузоштаги ма ягон надорам ки ду хона дора се хона дора ошиш ягон кас против вай нест ҷа мисол овардам ма буромадагиум салом алейкум тез аз зиндон ма буромадагиум гӯш кумара муҳаммад гӯш кумара гӯш ки ози ҳамин хаб кини муҳаммад ма ка дига аза керм да киши хоҳарат муҳаммад шарипов биророш так киси хоҳараш тамоми подписчикои ма бигӯяд ту чӣ тари гап мезанӣ ту твар байхелӣ бировардамаш ки ором шо бировардамаш короче любой гапзанад любой зуруд ки ай тарафи вай меоянд ай тарафи зубондарозо меоянд ай тарафе ки зубоношон пригаҳай меоянд бетаҳқир бедашно бе ягон чи бироне хеле шер воне хеле лицотон қатне хе бироен конкретни гап занем арӯсо вори тай чодарда гап назанем тай чодаро бля ами ҳақорат кунӣ шура нигоҳ кун блядь ягон кас коля ягон чи нагуфтаю коля бародар ин мақсадаш медони чӣ буд мақсади чива даво ҷазбора кушодан нисбатан дар ҳама чизаш ҳеҷ гап нест ман хидм бо ёрдан ҳами шумо гузоштаги ман мазбордан гап дар ин мерава ки чива и апара ози мея ки апаш мошин дора барои ҳамин боруш накушодум мақсади одам дар он буд ки ҳамин қадар вақт просто як кас мисол овард мақсади одам дар он буд ки ягон хел карда мара гунаҳгор кунад ба оне ки как бута ки ман против одаме ки бечора вай шиштагия против гап зада бошам далбоёби ҳайвон дар канали ма видеое ки ман заву выступат кардагим против лангулиума ти директ гумша ҳайвон
من سوال آمد دو من پروژه پولم نیستم وان تو همی در روی زندان اوی کنه برو یا پیشان فرماندو شنم نبودم بچه خراب زنیم و گفتم بچه вай ҳатто ниправ боша ба хотири дар зиндон буданаш ма заем агар ҳатто ниправам агар боша дар хотири зиндон буданаш ма тарафи ҳамуем муҳаммад салом акай муҳаммад салому алайкум як дақиқа гап дорум мебирам гапи бародаро ҳама файро дора лекин ҳеч гап зан наметавона биё як каси гап занем муҳаммад як дақиқа гап дорум мебирам идрис як кас гап кен ҳеч ка гап зан наметавона ма ҳеч кара маъна накардистам гап зани но ҳама каса гап задистем салому алайкум акай муҳаммад ваалайкум ассалом сабаби збори коля тоҷик да чӣ буд раҷон як бор ами звуки дигарро бизан я дат информатсияи важни дорам мардама бирасонам хоб гап зад ҳамиҷа я апашка я бетараф набошед баъд поёнда дастуш кадаги ва қатиш я чахчах кунӣ арабка акай муҳаммад хоб илтимос акаҷон агар имкониятш боша зрителорам баъд ҳами имкониятш боша ҳами сухана ба гӯши ҳамун рамзияе ки я бадбахтае ку хачамало мегира ба гӯши ҳамоам бираса илтимос ҳами гап аввалаш акаҷон ташаккури зиёд мекунем барои видеое карде баъд баъзе гахро баъда шумо баъда видеое ки бачаҳои тоҷика сафед карден гап надорум то нака и 100% ҳама медона ки пастава бад дуюмаш акаҷон ҳамун рамазоне ки я тайло қайме бироя дар ҳами эфиро дар чи ютуб ба худаш малогӣ мекуна ба аллоҳ қасам мехӯрам ҳама чизе ки ҳаму мега ҳамаш дар ҳаққи аллоҳу расул tuhmat аст ягон суханаш далел надора ҳама чизе ки мега ягон чиз ҳаму ҳадисое ки мега ҳаму суханое ки мега ровиёш нестай матнои сухан нестай 99% гапош дурӯғай ба аллоҳ сура ҳамзия аввал ҳамун билетуре ки тавсия додаку билетура харидан мардума ки кардан ҳамун як дақиқа бародаро бахшиш як дақиқа як бародар аз худи америка $10 аз худ карда мо дар смс нависонда мо ҳамро пропуск кардагием админои мара штраф карда накурай як бор мехонем бародаро илтимос амира эсем гӯш кун як дақиқа ҳами 100% тарафдори ҳаромхӯро кардест исмоил айбобоҷону айлангулиш гап задест илтимос бародарон хаб кунанд худ хатиш як бор одам боре суҳбат кард вай радноҷон грехт саломат бошӣ барои дастгирӣ барои саволот вай грехт хондем хоб гап зараду чӣ грехт агар эсем шариф ман дар ҳамаҷо гап бизанем хи он ҳаму ки буд камҷа комила буд ки буд нана вая мега трам агар боша гап зане гап мезанем проблема исмоил гуфтеса ман на грехтам якумуш бози ҳамиҷа як дар ҳақ дар номи ман як тухмат шуд ки мега оправдат кариси ай номи рамазону бобоҷону лангарӣ ман ҳамин гапа худат гуфти бо чанд одами дига гуфт барои чӣ ки ҷо гирифте ҳамин гапа ки ман оправдат карисам бугумта ман ҳама савол дар ҷавоб будем исмоил ки меги ки дар телефонаш 50 та смс мебиём мумкин пропуска илтимос ҳами як чиза бугум оиди ҳаму лангулию ҳаму бобоҷон як чиза бугум илтимос акай муҳаммад радноиҷоно биё як бор ба навбат павоч рафтам якум аввали саволи исмоила ҷавоб медиҳем бародарҷоно баъд ба навбат рафтан мегирем исмоил хоб савол чӣ хеле буд саволи ту ай ки ҷо гирифтӣ ки ман оправдат карисам лангарира рамазону бобоҷоно оправдан яъне чие браҷон охи тарафдорӣ яъне ки мисол вера сафед карисам хоб пуштигирӣ кардисам хоб ҳамин қадаре ки вақте ки ту баромадӣ кадом чиз намуд чӣ намуд форма гап задӣ ҳама гапҳои ту чӣ буд тасдиқ кунем иша биёрем уша мисол мегирем например яке аз мисолҳоро меёрам худ мефаҳмӣ тамошобӣ намефаҳма мисол ман гуфтам ки одамеро ки зану модар дашном мекуна тира чӣ мефаҳмӣ гуфтӣ ки албат маҷбур шидаеда и оправдат кардан нест не ман оправдат надорам ман мегӯм ки ҳамун ҳолате ки ҳамун дашном кардаги ай ту меги ки
ту мана савол додӣ ки айбари гӯҳ гуфтӣ ҷидо шав ки буш дар танат мечаспад, правильно? Ман гуфтам барои чӣ охи чӣ мисол ту гӯҳ гуфтесӣ мисол хатогӣ ура як чиз шагу ки ман ҳамун чиза бинаму айбари ӯ дур шавам, ту гашти гуфтӣ ки ҳақорат кардагӣ шав. Мисол овардам, яке аз онҳо буд. Яке аз онҳо. Я дақа, ман гуфтам одам дар ҳолати асабӣ ҳақорат мекунад, муҳаммад турам асабӣ мешавад, ҳақорат мекунӣ, любой одам асабӣ вазбин шуд, ҳақорат мекунад. Ман ҷавоби саволи тура додам. Так. Анаки савол. Бародаро, эй бача, я бе таканса гап занем, пауза кунем. Я дақа бародаро, ҳамад илтимос бародарое ки тамошо дорем, эҳтироми ҳаматон дар ҷош. Мо я бор ҳардумон гап занем, илтимос қатӣ Муҳаммад. Бикшен. Ман ҷавоби саволи тура просто додам ки ту гуфтӣ ки айбари ӯ дур шав ки ӯ ҳақорат мекунад. Ман гуфтам ки ҷавоб додам, чӣ мегӯям, саволта дар савол. Ман гуфтам ки любой кас метавонад ҳақорат кунад, турам асабӣ шавӣ ҳақорат мекунӣ. Ягон ҳақорат мекунӣ, ягон кас дар нервит занад, турам ҳақорат мекунӣ. Ё ки любой Идрисам асабӣ шава ҳақорат мекунад. Исмоил, Радноиҷон, ман вақте ки гап мезанам одама намебурам, не ки маънои ӯ надорад ки агар ки ман хаб кунам вақте ки гап не бо гӯш мекунам, манам намебурам ягон кас гӯш мекунам. Не, Исмоил, як қоида гап ҳаст айда, мисол ҷумлата бугу бестак битема бо ман гап занам, мисол ман вақте ки тура намебурам, ту гапа гуфтан наги 1 соат, ман хеба хаб меистам, ту гуфта рафтан мегирӣ, ҷумлата буд ки бо ман да те гап занам. Аргумент ба аргумент, аргумент ба аргумент, аргумент ба аргумент, правильно? Хоб? Рафтем, нигоҳ кун. Дар ҳамин ҷо ту ҳозир гашти гуфтӣ ки вай ҳақорат мекунад, гуфта вай дар барои раст. Ман нагуфтам ки вай ҳақорат мекунад. Вай гуфтам ки ман гуфтам дар бари гӯҳ нест ки бу мекунем. Ва ту вақте гуфтӣ ки чӣ хел, ман гуфтам ба ман мисол овардам, например гуфтам яке аз тарафоша имена ҳақоратша мисол овардам. Мисол. Яъне ки тамоми дига аз талин короша ман гуфтам дар худаш мегум. Анаку мегзарем дар тарафи ки оправдани чи ай. Барои чӣ ман гуфтисам ки ту оправдат мекунӣ. Оправдани яъне ки чӣ? Ислоҳ кардан, яъне ки пушти гирифтан, тараф гирифтан. Вақте ки ман тура тасдиқ кардам, доказат кардам ки ҳақорати зану падару модар, ту гуфтӣ ки любой одам гизалак шава я ҳақорат мекунад. Яъне ки нигоҳ кун, то додани мафҳум. Ман нагуфтам ки пада диди охи, диди бриди, диди намонди, диди намонди. Диди братан, ихе накун. Ихе накун. нигоҳ кун, ман нагуфтам ки ҳақорат, ман гуфтам ки зану модар ин чиз муҳимай, хизмат кардагӣ братан. Дар хизмат кадом ҳақорат западлоай? Модар. Бо чӣ? Зан. Вот имена. Зан, модар западлоай. Ман нагуфтам ки дар умум ҳақорат мекунад. Ман гуфтам ки зан, модар ҳақорат мекунад. Пас чӣ гуна одамай? Ту хезди гуфтӣ ки хеле одаме ки ай зан ҳақорат мекунад, ай модар ҳақорат мекунад, ай падар ҳақорат мекунад, ман дар шакли ҷамъ гум ай ин одам западло, ай западло гуфта, яъне оно сари худат фаҳмиди усу чӣ мешавад. айбари ӯ одам бояд ҷудо шавӣ, бояд дур шавӣ, бояд дӯстӣ накунӣ. Радноҷон, ин гапҳоро ман фаҳмидам 100%. Вале ман савол фақат тура додам ки ҳамин чиз сабаб шуда метавонад ки ман ҷудо шавам, айбари беги ки ту гуфти айбари гӯҳ ҷудо шав ки бу накунӣ. Ман гуфтам як шагӯе ки ман ҷудо шавам. Шумо ҳамчун бародар агар фикр кунед ки ман бояд ҷудо шавам, мисли бародар хатогии мана ислоҳ кардан хоҳем, бояд як чиза банда гӯе ки Исмоил ӯнмо одамам хеле эҳтиёт кунем ки ҷудо шавам. Исмоил, қадам ба қадам боло гузаштестӣ. Не, ман хаб бо гӯш дорам. Кин куҷо ҳамаро ҷа покиза ҷазир кард, дига чира темаро дига ҷо бурдӣ? Ма нигоҳ кун куҷо рафтӣ. Покиза уже полни ҳамаро ҷазир. Ма чандин бор дар гап зиста Исмоил гуфтестам. Ту гапа покиза ҳалиш мекунӣ, мафҳума. Мегзарем аз ҳари нав, бо аз ҳари хат. Покиза айсар, бо бриди бо айсари нав мегзарем. То оштобе ки ту фаҳмӣ гапа мафҳумша то нати братинҷон. Ма гапа хондагим, сухангӯида ма хондагим. Гапа то нати. Вақте ки ман тура гуфтам ки дар бари гӯҳ наест ки бу мекунӣ. Барои он хотире ки ту вақте ки эфири ма биромадӣ, як бор бин ки рейтингит дар комментария чанд қадар поён фуромадак, ман инра тура пешакӣ гуфтам та. Яъне ки ин якум тасдиқи гапи ман. Дуюм. Ва ман гуфтам ки то яке гуфтӣ ки бугӯй як корша. Ман гуфтам хоб мегум, лекин ҳамаша ман дар худаш мегум. Туда мисол меорам, мисол овардам ҳақоратша. Ва имрӯз озӣ мо ҳақоратро гуфтем.
و تو خودت هم تصدیق کرده که حقارتی که او کرده در پریمو افیر نسبتی ما این کار زپالای و چنین آدم خودم چگونه حکم دادی. سوال تو آن بود که برای چی ما و دیگه آدما تو همین گونه گالش کرده هستن که تو اپراودات کردی و برای اون خاطری که وقتی که من حقارت گفتم نسبتی همو تو برو اومدی گفتی که چی گفتی و یا مجبور کردگیان این اپراودانی حساب میشه رادنوی جون. یعنی که مثال میارم تا حالی هم نبر مثال میارم допустим من یه آدم میزنم موافق закон همین زدن ممکن نیست. موافق закон مرا سود میارم فایراد میکنن میگم آدم تو زدی تو جوابگاری کشته میشه. من میخیز میگم که وای مرا حقارت کرد با من زدمش انمی اپراودنی حساب میشه. من اپراودات کردم خما یعنی که من کاری کردم که گناه خود من پوشانم. وقتی که من ترا مثال آوردم که زن و مادر حقارت کرد تو خیلی گفتی که وای عصبی کردیان همین اپراودنی میشه. یه تنیکاو نی بیاد او را عصبی کردیان چیکار کردیان این فرق نداره. فکت تاش تو که وای زن و مادر حقارت کرد یا نه وای چیکار کردیان این تو مهم نیست. وقتی آدمی که میخزه میگه که وای خیلی کردیان با او خیلی کرده همین را میگن اپراودنی. فهمیدی برا جون که برای چی میگن تا اپراودات کرده چی برا. سلام علیکم آقا. شما من گپ زنم ما نگاب زنم. خب گپ ز برا جون. ادریس برو من زن مادر حقارت کرد مادر ایمینا مادر حقارت کرد تема ادریس نه خوزی خمون در تема ادریس گپ میزنیم. خوزی خمون در تема ادریس گپ میزنیم. نه برای مثال من گفتم که اگر همین چیز سبب شود خوزی تema ایرا ذکر میکنیم با میگذاریم تema ادریس اوکی. نه من اپراودات نکردم. من هیچ طرف اپراودات نکردم. من گفتم که ما گپ زنم. حالا تدیدن در کردم. من گفتم نشان ته همون جای حقارت همون را نشان ندادی. گفتی که من نشان دادم که ماتر نه نشان ندادی نگورد نجون. ماتر ویدیو را نشان دادم که تو گوش کردی گفتی که بابا جان حقارت داره. من گفتم که همون جا بابا جان نام بابا جان ما موندگیم وای مرا گفته است. چی تو باور نداری که مرا گفته است؟ من ندیدم. خب به استاپ. اگر ماتر با گفتم که بعد افیر ماتر دلیچ کرد نشون میتیم. و تو با دالش پروا کچات کردن گفتی بعد افیر ماتر در لیچکات نشون بدم که همو آدم ایمنا مرا داشنم داره چون این حقارتش پس دست ویایت دست ما باید اول فهمونم که نکه حقارتی سوس وقتی که اصلاح نشد باید جدا شوید فقط اتوماتیکی. خب یعنی که وقتی که واسه میرم میبینی خب یعنی که همو کار آواز ماتر پوگزا ماتر یاسکم خوز ما پوگزا پاداجی براجون خوز ما پوگزا تر دالیچکات نشون میتم عدل ما قایق گپ میزنم دکازات میکنم که همودم همه خیر داشتنم کاردگی پس следующий действие یعنی که وای میفهمونی اصلاح نشید گفتن چی معنی داره اصلاح نشید یعنی چی نکه خورد و خیر رنگی که اینمی ادریس خطی گپ زده اینمی که فهمون شکلی یعنی که خوزی تو میسو امرو دلیچکاش میبره میگه که لانگولی اسم هم خیلی داشتم کرد دیگه نکه تمام همین کار حل شد. نه نیتول که اسم شریفه هم خیلی اکوراتور هم میفهمونش که اینمی خیلی سال هم شفا هم گفتی گفت شریعتیش هم پوچگیش با میخزه میگه که خوب اکا دیگه نمیکنم تمام کار حل شد. همین میشه سبب من اگر که کارت من چطور میشم گفتی خود ای کاردگیش چی کاردگیش به جواب ای کاردگیش باید به جواب مونه کی ای کاردگی او جوابگاریش و چیزش دست دقت حال میکنی من نه вот تمام انا که اوجه در این نمی زمان اوجه فهمیدی تو نباید دیگه طرفی او گپ زنی اوجه انا که بعدی با گپ زدی اوجه طرفگیری میشه و انا او وقتی را که ما تو را گفتیم که تو اپراودات کرده سی برای اون خاطری بود که تو اینا با مرا نشون بتین اینا ممکن او را گزالا کردن اینا ممکن او را خیلی کردن گفته به همین خاطر همه تو را گفته است که تو اپراودات کرده سی فسیو یا بار پرسیدم که همون چیز من نشون که تمام ما ترا گفتم اسماعیل ما چیزی که من برام دادم یک کسا اپراودات کردم برور گومش کرد خب ما اوزی کامنتار میخونم برادر جون نگاه کنیم ما باید را بخونم حتما так امیل انگولی برادر قطی رمزیه پیش چخیل بود او شما که حقارت شب میکنین با برادر میگیم ای پشت گپ میزنی так خب خوندیم گپ زد الان سارش بایرون نکنه که چیزی است اصلا محمد یک دیگه حالی اسمای خوش پایت کرد که
نه اوت کی ادریس جان به خفاگی کی اسماعیل یگان چی گفتنی بداری؟ نه من گفتنیم همین بود که همین چیز نسبت من شما گمانی بات کردین काय хорошо شما ورسیه خودتون دارین این اختیارتون قبول گپ شما برای خودتون قبول برای من الان فهمیدم فکر شما را لیکن یک چیز دیگه من میگم من اصلا همین افیری تو درآمدگی با یک گپ درآمدگی همین چیزا خاتمه مونه من اول گفتم محکم کنین برای که در ماه شریف رمضان نیتولک یک روگی خودتون گناهکار کردین تمام زریتل حتی داشنامای شما را گوش کرد تحقیرای یادگاریتون گپای یادگاریتون کامنتاریو دا اینش شریف رمضان از دروغ نگو خلاصا فتنه شد همه چیز گوش کی اسماعیل حاضی ما یکم باید یکم مسئله را نقطه مونیم حاضی صحبتی که ما قطع کردیم در همی نسبت همی گپای ما یگون چی گفتن یا که در یگون نقطهش ناراضی نیستی نسبت ای چی گفتن اول بیار نقطه مونیم بدلش بگذار نسبت گپایی که تو گفتی که تا اپراودن داری من فهمیدم تو چی را در نظر داری نه که من برای خودم میدونم که من هیچ کار اپراودن نکردم مقصد اوزی ما تفهموندم اوزی ما خیلی گپ زدیم در کدام نقطهش روزی نیستی چی گفتنی چی علاوه داری چی تغییرات داری نه روزی هم است تمام یگون خب ایران نقطه موندیم که تو در این مسئله روزی یکم دوم نقطهش گفتی که همین را خاتمه بخشین چونکه در ماه شریف رمضان حقارت شد در ماه شریف رمضان گوش که اسماعیل همین گپی که حاضر در همه جا گفتی که همین را خاتمه بخشین تو باید برای بالانگولی بگویی میدونی برای چی همین که زن حقارت کردگی نسبت ما لانگولی همین کار لانگولی در ماه شریف رمضان کردگی من نه خب من اینجا هم تو مراجعت دارم هم لانگاری مادام مراجعت نکن مادام مراجعت نکن تو در تماشابینایی که یوتیوب هم را تماشا میکنن عموما زریتلا دا برادرو اوج سلیش کم بسیاری بچه بیو خیر حقارت داشنامگویی نگاه کنین علاقه زن بیو خیر لانگولی بخشش پرسته یا بخین یوکه من یک گپ میگم تا کوچی میگم اینجا اسماعیل نگاه کن همین کار 5 ماه 6 ماه چند قد دوام داره همون قدر وقت حل میشید که ما در یکم گفتگیم تو ویدیوی مرا میدونید تو کردگی ما چی گفتگیم ده تک چیز عادیه ایده حاضرم تو گفتستی نگاه کن همین گپی ما تو خطاگی میابی گفتم که یا براین تصدیق کنین کاری را که نسبت ما گفتین یا براین تصدیق کنین در رواز نمونین یا اینکه اگر تصدیق کردن میتونین اقرار شین که همین گپی شما نسبت ما تهمت بخشش پرسین همین کار میشوه ذکریته در همین دو پونکتی گفتگی ما در کجاش من ناحقم نه یگون ترام ناحق نیست ترام حق خط طلب کردگی همین طلباتی ما اسماعیل براجان همین گپی ما هم با موافق قانون دینی هم با موافق قانون دنیوی درست هسته درسته تو حقیقت طلب کردی تو تهمتی که نسبت تو رنگی که از من حق خدمت طلب کردم که نسبت من تهمت شد که من اپراودانی دارم تو هم همین خیلی طلب کردی که حقیقت که نسبت تو تهمت شده اما چیزا میخوای اسپراویت کنی میخوای مردم نشون بدی که همین حقیقت نداره میگذاریم بس لیدوشی پونکتش برای کار حل شدن باید چی گپ شوه که کار حل شوه تین شوه اونو مکاله که تو را داشتم همون تهمتی که نسبت تو کرد و گاو زد ای با فکرم اول خاطر رمضان گپ زده بود پرویل نه اما آدم باید وای رمضان نمیخه پرمو افیر که نمیهوز داینیم جشتگی رنگ یعنی این فرق نداره در اودیتوری تو یلی در اودیتوری یگان کس دیگه 4 نفر باید بستنو یا که خطیا او کلام که اگر که بیارن با خوب میشه نه که مگر نبیارن 3 نفر باید بستن گوان که محمد بیا همین فتنه را خاموش کنیم همون کلی که تو را دشنام کرد و نسبت تو همین تهمت کرد همون آدم گم شده از ایلی همون آدم خیلی تو را تهمت کرده ما نمیدونستیم همین چیزا این کار باید اساساً رمضان کنن برای که همین فتنه را اساساً رمضان خب انا که همین گپ اومده مرا گفتن انا که رادنای جون نه جای نقطهش اومده خاتمه میشه انا که رادنای جون همین گپ اومده در ما گفتن که بس کنین سمیسل داره سمیسل داره که دما گفتن همین گپ نفهمیدم انا همین گپایی که گفتی که روی حال چه خود در نکی در تصدیق کردی اومده روی حال همین را دما گفتن یگون معنا داره ادریس یا منود موزیک همین چیزا رو نکیل تیموس برادر
نه این چیزا رو در تو برآمده گفتن من برای چی من در تو گفته سیم تو здравомыслие تو خوندگی تو مثال تو فهمایش تو دیگه با کمتر من خواستم همین چیزا در تو گپ زنم که قطعا همون رمضان این همین رمضان همین کارا سر کرد همین کارا نقطه باید مون همون آدمی که قطعا رمضان برآمدگی گپ زدگی ویدیو کرده ویدیو دا گپ زدگی رمضان فهمید که همون آدم تهمت کرده تره یا که همون آدم مثال برویان همین چیزا باید نقطمونن همین فتنه که در ملت تاجیکی ما پدر جهان در زیر خطر اینجا مردم یا دیگر شوچه و زن نگاه کنه کجا اومده پدر ترامت بعد پدر ترامت بعد چی به تیر اومده مرا میگوی رادنو جان من گفتگی من ویدیو من تو دیدگی نیستی محمد خیال میکنی نه اوخی خوزی همینجا اومدی اسماعیل برا جان ما باید تماشا کردم ولی که در همینجا اومدی خوزی تو سینما گفتی که همین را بگیریم جنباز کنیم مثال مقصد افیری من اومدن همین بود که محمد همین چیزا نقطمون خطیا بیا ایلوچ کن یا سیویاس که و یا افیری تو نمیبیام تو افیری و تو باید برادر به خاطر الله میکنی کارا کو правильно باید همین فتنه را خاموش کنی تو رو افیری رمضان لیچکاش دا زن صحبت که یک کار همین چیزا این رمضان دا میگم رمضان همین فتنه را تو خزوندگی همین فتنه را کلانی بد کردی برادرایی که здравомыслиян دا ای аудиторияшам да او аудиторияшам گناه دا خوش کردگی این سوچه اقرات میکنه و سو خواهر اقرات میکنه و سو تا اقرات میکنه دختر همه گناه گرفته است همین چیز خاتمه کنه این چیز دالگه این چیز عاقبت خوب نداره انا همین گپا براجون در ماه شریف رمضان انا همین گپا نگاه کن خب نگاه کن برات همین افیر در کانال ما میشه و در کانال لنگولی هم در کدام آخران کو باید بیار که افیر لنگولی در اومده تا همین گپا را در لنگولی گفتی که خاتمه کنین بس کنین همین گپا را اولی همین کار دا گفتم چی بعد آخرش نمیگی چی بعد نه اول دا گفتی اول دا گفتی چی بعد آخرش نگفتی چی باید در آخر اومده دما گفتی دوایو نگاه نگفتی اینا دینا افیر دینانگینم دا گفتم که همین کار رمضان از سبب اساسی رمضان دینا افیر نمیخل ادریس درود افیر دینانگین افیر خود چوندا اسماعیل براجون افیر خود دانی افیر خود چوندا افیری همونو دا درو چخیل دا افیری ما درو اومدی گفتی افیری تو وقتی که دا افیری ما درو میگو که باز کنین تماشابین خیال میکنه که تو یاوی نباید вообще تو ما را گفتیستی فهمیدی چون برادر تر در اومد میفرد که همین کار محمد تو آدمی به عقل باز کنین فتنه کلان شد آتش کلان شدن گیره جنگل هم میسوزونه خانه هم میسوزونه همشه چیزی پیش بروی میسوزونه همه را نکار کرسین تو کسی که نوحقه میسوزه میریزه دیگه گناهگار میشن تو این شده نه کاری که ما میکنم ثوابه چون که اونا شیطانن دجالن ابلیسن ابلهن فهمیدی و وقتی که میبروین بخشش میپرسن قایل میشون همین کار یک چه بگم договоренность میشه که من نباید даже بعض بخش پرسنم بیستم لیکن بخش پرسن договоренность میشه که من گفتگیم برویم بخشش پرسن یا که قایل شون من میستم موافق همین سلوای خود من باید بیستم لیکن همین تکبری خودشون نگاه میکنن همین که اقرار نمیشون که بخش نمیپرسن ما او را تا کنسر رفتن میگیرم هیچ شو نمیمونه سو ما دیگه عیبی ما چیه بروین گردن قاوسی نکنن بروین یا قایل شون یا که بخش پرسن تین شبه موافق договоренности ما خب میکنم в чем проблема اسماعیل в чем проблема اکرم محمد یک 30 سکند وقتی نگاه کنم اینجا میگه که درباره حقارت عصبی گفتیسی مثال ما اگر ادریس مینویسه منطقه حقارت ما عصبی میشه ما در همین حالتی که عصبی شدم حقارت هم باشه داشتم باشه باید ما ادریس کنم یا که اسم شریف در حالتی که ما ادریس ما را نویسم ما عصبی شدم ما باید کی در حقارت کنم انا نشد یعنی داشتم نویسه گوش کنیم برادر رو اینجا من مقصدی من درست در کنیم ما یا فکر قطعی در اومدگیم التماس من تاخیر گوش کنیم قبول کردن قبول نکردن الله نگهبانتون فقط یا مقصد دارم محمد همین چیزا باید نقطه مونن هم ای طرفی تو هم ای طرفی وای مصلحت یا باید یا آدم پیدا شود که شما را در یک جا جمع کنه یا که در یک افیر جمع کنه در یک جا جمع کردن غیر امکانه همه در هر یک کنج دنیا ولی در یک افیر باید یک انسان باشه که جمع کنه
این چیزا نختمونیم با خدا ایس جوانو را گناهگار کردیم ایس زنکو این خیلی اوخی کلونی بد شده سای محمد تو خودت عقل داری میدونی که اوج چیزی که کلونی بد شد باید برای کی اسماعیل جان تو وقتی که مرا گفتی سای بیا خراشو بیا یک تا مینوسی مرا گناه مرا در تمام همین چی بیار همین راز بر در حالتی که طرف ما گفتی بیا مثلا تو ما عصبی شدگی تو یک طرف باید تست شد یک طرف دیگه باید صبر کنه الحمدلله استغفرالله نگاه کن برای جان اسماعیل برادر اینا بیا رمضان جام رمضان خلق فرض اینا من همچون دوبار ای طرف اینا ادریس همچون دوبار جام شب همین چیزا نقطمونه مقصد من نقطمونه اسماعیل ایما طلب دارن که من بیستم یعنی که حرکت ما دیویژن ما چه یعنی که ما چیکار کنم نه اما بیستم نه خب به اسماعیل دیگراش هم نه که ادریس خب که میگیم طرف تو کمر ماشه طرف ما که مرا میگن بیستک یعنی که ما چیکار دستم که بیست میگن مثال بیار ویدیو ما این نمیفهمم نه پداجی رد نه برادر من میفهمم ای بچه بیا یا افیر کنیم رمضان فایروت کنیم لنگری را فایروت کنیم همه کسا یادیگر فهمی یا زوانو که تلفن خطا بیچی یا که در افیر یادیگر فهمی کنیم مقصدی من همین کار اسماعیل بیا یا بار بکشن بچه جای مهمه دماغ باید یک گفت بگو محمد گناهگار نیست که محمد غم کنه مردم یا بار وای گناهگار گوشت داره گوشت داره اکو به یک تا تگار نیست یک تا تگار شه و یخشون مصلحت کنن در گناهشون اقرار شدن بیا میگن محمد ما گناهگاریم در همینجا تو چه چی دیگه نقل کشیدی کی ما یک برادرو التماس ادریس یا بار کنترل کنم چتا ما یک گپ بگم برادرو یک جهان تشکر برای دستگیریاتون در دیگه افیرای دیگه کنکورنتای ما آدمایی که در چت شما میدونن وایو را گپ زنی میمونن اما هم شما گپ زنی میمونن که به خاطر پادرشکاتون که به خاطر خیتریتون به خاطر پادرشکاتون یک جهان تشکر نو امکان تیما گپ زنم یک نقطه مهم شه اسماعیل در حالتی بیستین گفتن یا که من کنین گفتن یعنی که من کردن حرکتی ما کدوم حرکتی که چرا باید من کنین یعنی که ویدیو ما مزیدی وایو باید نکنم ویدیو تا بکن بازی نه پداجی براجان ما اسماعیل خود جواب تا یعنی که ما حرکتی ما همیه که ما پروتکشن ویدیو میکنم همه ویدیو رو ما باید نکنم نه ویدیو کنه نه هیچ شینه یا افیر اخیران نقطه اسماعیل پداجی اما جمع رمضان بیا تو افیر اسم شریف بیا تو اسماعیل براجان نگاه کن همه در افیر رمضان بیا یا همه چیزا نقطه مونه گوش کن اسماعیل گوش کن اسماعیل گوش کن تراس خاتمه افیر ما وجو اومده گپ زستی بیا شو گپ زنیم گوش کن برای اون خاطری که پرابلم را حل کنی باید سначала پرابلم را определить کنی هم خیر است اسماعیل برای حل کردن پرابلم ما باید اول پرابلم را определить کنیم правильно خداونو определить شدگی نه подожди نه اوخی نه اون را که تو آواز ما را گفته که همین را خاتمه باشیم همین را بس کنیم یعنی که چی را باید ما بس کنم определить تو میدونی همین چی را همین رمضان برو یعنی میفری نه مارا اسماعیل نه так نه подожди اسماعیل подожди ما چی را نکنم باید هم ویدیو کنه کو همین انا подожди او стоп انا که بیست انا که جوش ما همین را ایتلش داشتم ویدیو کنه نکنن یعنی که ما против ویدیو نکنم باید правильно موافقی گفته وای تو نه ما وایدا کار ندارم موافق اونی که مثال تو در فیلم مثال میگه وایو در عدل نخچونه بگو موافق گفته وای تو ما باید وایدا ویدیو نکنم так همین کار حل میشه правильно خب کدام ویدیوی ما خطای زیدی وایو خودت فقط خطاگیرم میکنی آخه محمد اسماعیل بچه اسماعیل براتی جان گوش کن نه راست که ویدیوی ما خطا نباشه چی با من نکنم شه سوال
آخه برای اینمی حقارت گوک میشه و جنگ و جنجال اینمی زیدیت همین نکنین. شما اسماعیل جان، اسماعیل برات تو در حالتی که میبروی ویدیو مرا میگو ها ویدیو تو خطاگی نیست لیکن تو نکنش برات جان آخه ما بخدا خیلی پروستا نبرو گپ نزن. ما برای همین طرح اول گفتم که نبرو از پوشون گپ نزن که تو نام خطا جزیره میکنی. خب ردنای جان، ردنای اسماعیل اوجه گپ زدیم، اوجه فهمیدی خودت چی، اوجه خودت خید کردی چون دیدم خودت اوجه فهمیدی. دست ادریس که اسماعیل دست وی خطا را باید من کردن نکنه. اگر ویدیوی ما خطا نباشه یگان تو نگین که وی من نکنشه. ویدیوی ما پراویل نه حقای درسته وی در اساس چی شما میگین نکنم شما؟ در کدام اساس؟ کاین رمضان خالق تو فهمیدی که همه آدم اسم شریف تهمت کرده بود. من میدونم که تو افرین تماشا میکنی. همین تو فهمیدی که همه آدم اسم شریف تهمت کرده بود. همون کاله که حقارت کرده که گپای بزرگ زد. تو فهمیدی که اوای گناهگار بودای وای تهمتچی بودای. همین چیزا تو فهمیدی چی به خط میکنی مسی آخه تو که اسلام گپ میزنی تو اسلام دونی. همین چیزا تو سر کردی باید تو نقطه منیشه. برو رمضان خالق برو به خدا فتنه را کلان بعد کاری بین ملت تاجیک جنگ انداختستی. برو همین چیزا فهمون اسم شریف خدا گپ زد که خی محمد من خطا کردم همون کل من فریو کرده بودای تهمت کرده بودای نسبت تو بیا همین چیزا کشمونیم. خیلی این ترکشی کرده که من افیری باید یا دقیقه برادرها التماس به من همین مراجعه رمضان خالق بیا همین افیری اسم شریف بیا تو اوسو سخسری داری نمی بیایی این شایسته افیری تو نمیدونم بیاین یا خلاصه دا بیاین همین گپ کشین همین فتنه را کشین خاموش کنین. راست که فهمیدی که باید تهمت کرده چی به خلق میکنی مسی و خیلی رمضان گناهگار نکن یکم لنگوش برای گناهگاری کلام رمضان ایتی چو میکنی ادریس گپ میزنی همون قطعی اوره همون گپ زدگی ویدیو قطعی اوره را گپ زدگی را ضبط کردگی همون کردگی همون پیشکا کردگی لنگری را گول لنگری گرفته ویدیو را در کانالش پختگی همون کاله که اسم شریف حقارت کردگی همون کاله رمضان خالق گپ زدگی قطعیش همون کاله رمضان خالق ضبط کردگی همون ویدیو را رمضان خالق پختگی همه چی را همون کردگی چه اون نقطه را نمیمونه او باید برای گپ زنه گوه که همین کارو را خیلی من کردم خیلی گفتی و گپا که خطاگی کردم یا که مثال من نفهمیده من سراسیمه شدم همون کل تهمت کرده بوده و من خیال کردم و راست گفته سای تمام همین چیز نقطه برادرها ای تماشابینا به ادریس ای تماشابینا بخشش ای محمد شریف بخشش این قدر کجا میمونه این قدر جنگ و فتنه خواب کاره ایستادن همه آدم من دیوانه کرده او گناهگار ادریس میگی رمضان چی گناه داره گناهگار کلان همه آدمه او بخدا شما نسبت لنگری یا میبسین نسبت لنگری همین قدر گپا میگن که لنگری باور کنیم بچه انسانی بخدا شما باید نمیدونیم باید همین تهمت های نسبت کی زشتید نکه اسماعیل کانال ما جای زشته کردن پراتیونیکای من نیست زشته نکه کی برای خودت مینوسای تو که باید برای نقطمونن پراویل باید برای برام رمضان برو همین چیزا رمضان تو من میدونم که تماشا داری نه برو همین چیزا مخدوم اسماعیل همین که رمضان تو ریدگی همه چیزا رفته سگ همه چرتیده اومده سعید من برو اومدم با نیتی نیک با نیتی خوب که محمد اگه زنم گرفتن من اپراودانی فلان و فلان روان یا مخشر گفت دیگه رمضان ریدی گپ سرکاری برو همین چیزا نقطمون محکم که خیلی یا دهن گپ که جا من تو مسلمانی هیچ انسان به خطا نیست خیلی گفت برو گفتی من خطا کردم محمد تمام اینمی خیلی نقطه خلاص این گپ که جا من خب کی اسماعیل برات ما خطا افیر برآورده نیستم لیکن مقصد اوجه پروتیف خود در کامنتاری اوجه تیار کرده است برای ما اگر امکان باشه خودم بخشم در تیم اگر اگه چه گفتنی باشه من محمد نو متر نمیبرم ما خود فهمیده سی کامنتاری اوجه کلی کامنتاری اوجه پروتیف تان так что خود بین راست شده
баша Исмоил, ты меги ки ваё типа крафан и так далее, вайра мал ки бобожон хес дина руз. Мардуми қишлоқ дар Торисton где-то 70-80% дар қишлоқ зиндагӣ мекунанд. Вай ҳамаро хес террорист бировар, хес бугин бировар. Як ва димаш ки меги Рамазон ки исламгуна ислам ба хабара. Вай одама даъват баҷан кайсас дар гап ҳам атвичат менам ҳамон видеоша ма тамошо кардем ҳаст дар чиз дар. Не хучат тут гап ман хато фаҳмидия ка ман ту хата ислам бо хабар мегири ту гапа гӯш ду. Ай Рамазон мега ки Рамазон хата ислам бо хабар мегири лангариш бахудо намедонам чӣ хеле гӯш карем ман пропаганда мекуна просто исмоил браҷон исмоил барои худ мегум смисл надорад дига далчи гап задан ма ира аввал тора гуфтагӣ будум брат барои хотире ки ма тора аввал боёд бошам ма гуфтум на к тарафгирӣ на ки ам хеле мешава оқибаташ дидеш ки комментария ра биё ясмунем тарафгирӣ ра не мақсади мана фаҳмиди чи аст комментария ясмунем ё фикри ҳамара ясмунем мақсади мана фаҳмиди чи муҳаммад акай муҳаммад ма исмоил охирон гапа мепурсум охирон гапа мепурсум брат бро амҷа идрис я минут куш илтимос идрис я минут куш муҳаммад мақсади мана фаҳмиди браҷон исмоил ма вой мано мекунам шумо гап нозада ма мақсади шуморо медонам биё дар личка тагда гап занем хай иҷада ман гапа мекишам майли мақсади ман аз захши нафаҳмидӣ ки исмоил одами биромад комила биромад гапша нозада темаша нозада дар прямой эфир дар каза тестоваста ки ман уже медонистам вай чӣ мега ман медонам мақсади нияти шуморо бо отдельно бо гап мезанем мақсади ман чи ай шуморо нагӯ ман нагӯем инам мақсади ты ҳамеае ки гӯш ки брат ман навоз мегум та открита мақсади ты ҳамеае ки ты да вообще похуя нисбати рамзия вай рамзия да похуя та но именно момаҷону лангули да похуй нестай та бояд чести уора ма ниже плинтус накунам инамея мақсади ты не ман айбори бобоҷон чӣ гуфтаги моз ягон чӣ гуфтум ягон бор не ты савол дар ман нагуфтесам ты чӣ гуфтӣ савол ки нияти чия нияти ҳамеае ки момаҷону лангулира ман бояд честшона ниже плинтус накунам нисбати мақсади дебиқа кора тамом не хато фаҳмидӣ мана аллоҳ шоҳида хато фаҳмидӣ хай хорошо фикрет ҳамин боша қабул нашоти исмоил нашоти то ки агар ҳоло ҳам бовар кардагӣ набошӣ барои зан дашном кардагиш ҳоло ҳам бовар нашои ма даличка дороӣ мекунам далчи даличка гап мезанем хоб сухана ба дигар робте брат ма сирд намекунам но худ сухана ба дигар робте уже хафа мешавам всё рафтим салом алейкум а микрофонот паста ё худашам хелаич хеле айма биё сухана даҳам бародар хоб гап за брат муҳаммад бесема гап занам бикушамара гап за ҳамин бачаи 5 соат гуфтагира зӯқ шамо дигаро шакш гап зана ки идрис ма гап мезанам гап за зӯки мара рис наки бача ма гап мезанам гап за мухтаҷ зад дорем радной гап за брат хуршед гап за хуршед гап за хуршед хитаҷ да дорем биё хуршед гап за ассалому алейкум камама кина гап хуршед нест биё гап за ты ба хуршед имкон метем гӯш кама мақсади ма ҳамия 3 минут вақта мегирам гап за радной мақсади ма ҳамия ки наму ки исмоил тоҷи гар соат беу талаққи до черети ҳамона гирифт каричи дим мақсади ма ҳамия ки ҳам видеои худат да байни ҳам блогеро мақсад видеои худат чот кияй на ки ба худои наму гапои личи фачи бекора даркор неста гапот сад фоиза брат
ام زور بجده زوره بختم فنت نک بخت این نامه هر فشر اهمیت نداره نام که گرد داشتم که بقی در پناه الله مقصد باشی ردنوی نک اهمیت نداره امورا باشی شیر پلنگ 100% ردنوی راست میگوی راست میگم در محمد بخود حافظ شعری نری مرده که اکای محمد یک گبزه ردنوی جان مخته گوش دارم سلام علیکم محمد علیکم سلام اپایی که مریم به تو اوزی گفتی ما در کی دروم هم در لنگولی دروم هم نویستم بلوکم کردو همو افیردم هم بدونم من نویسته سادم همو اپا نویسته سادم که هم خیلی کمک بعد نومروی کارفر را گفتیم نومروی تلفونش را بسید کنم ولی یه بار بپرسیمش نومروی تلفونش را حرف خطی نویست بعد ما در همین جا خطی سچور امرمون در همون نومرو پول پرداختگیه آوازت گرینی برات بزیدنی به نوشنی گبزه با نوشنی گب میزنی اپای مریم خودش همیجا ده همو اپای مریم همیجا باشه همو اپا باشه اگر در همو افیر در اومده کمک گفت نومروی تلفنش پرسیدن مردم نومروش گرفت بچه به حرف نویس با فکرم خطا نکنم همه اپا بود با فکرم ما پول پرداختیمش رنگولی گرفت بلوکش کرد هزار رحمت سلام علیکم اکای محمد گب زنم علیکم سلام امیدی 3 روزه بود برادره اپا بله هزار رحمت وقتی که نویستم چند تا همه کارتا همی اپای وقتی نویستم گرفته که زبلاکی رو اتم کردی مدیت رو زبلاکی رو دیگر نتونستم نویسته همونجا برمت در اون جمع نویستیم که چی بایی اپای کی را بلوک کردی دیگر مو دامت وید نداد ما اخورات که نویستیم باید مورم بلوک کرد انا به همون خاطر روزبانی اکای اسماعیل میبرویه که میگه که نه چند ساعت شد وقت شما ما در گریف ایس مزم نیست باید دارو ما بخورم جدا دارم که اکای اسماعیل سفید کنی برادرش تیار مینه که اچرت برسه که درد دل ما تیار کن تا آخر یک چیرا در همه جا فیکسیرovat کردن در کورس رازو که اسماعیل подтверждение همه گپا را پرسید این یکی از گپای این زن подтверждение برآمد که بلوک کردنشون یعنی که تماشابین همه چیزا تصدیق کرد که این آدم دیده ما خودم همه چی را ما خودم همه اپرما همه رقموش بچی نویس به حرف نویس اپای مریم خودت بدی اپامو رقم خط نوشته نمیشه و که در کامنتاری در کامنتاری به حرف نویس همه رقمو لنگری و بابا جان و امی که صلاح جمعه امی سه تا چند کسی زده دارم که که اسماعیل سفید کنی برادراش تیار مینه که اپای مریم همه رقمای کیوز موندگی شما مدینه ببرومد همه به هم هسته او چه استوایو فامیلیا بیاد و کجان در تینکوف مدینه به میبروید از بربانک مدینه ای و توغری انا کجان آج با میگو مکره نمروی کارتر میمونه که اگر مقصد روز مو آیانی جایا کس پول پاپو ببرومد ما گفتم همون زنه چید یک تای همون مدینه برومد همون آید توغریان نکجان نمرو توغریان پراسته دیگو کارتا به میبرد دیگو تاش ای بای همو این یا او چیستن توغریان نکه همه شویو نمروی خود موان کارتای خود موای یکی که محمد گفت که مقصد کارتای خود بمون که اکا محمد بخدو قسم این مخدم شویدم همی کردکی من همی چیز دیدم نسان دلی که همی اپا این من اگر دروغ بگم این همی اپا خودش پامی دوجه که همی رقمو را بچی نویست با حرف نویست من خدمم شویدم رنگ این همی اکاوری این هم میگن که عصبانی میشوه حقورتش میکنن نه به حقورت نه اونجا بچه نویست که اکا همی سومی کل تاجیک که جو کردین مقصد امو چهلی شید کل تاجیک ولی اسم کل تاجیک گرفتیم گو مقصد قلنگ خواهر تا دادن گو ما خسر بچه همه گفتم ما قلنگ خواهر تا دادن گو نیزش تو
اکای محمد سمبولی و اکا یکی گفته گفته درباره همین لنگری و اکای محمد التماس یه دقیقه گپ زنم اکا اسماعیل در خدر همین نکی مورد واپسی لنگری و همودم اینه لنگوری و امو مومو جان بعد یه صلاح جامعه کو هر سش اگر باید داشته باشند سالی 2021 در مسکو یک بچک توجیکه محمد دوشافا برادم اکای محمد بابا گوش کستم اکای اسماعیل باوری نداشتم فکر کردم که مقصد دستگیری منه با این پرابلم ها جان با جان بیل دستگیریت میکنیم از من نسبت خود یگان گپ نگفتم اکا اسماعیل توجیک زد کنیست اکای اسماعیل شما همه برادرای مسلمان مقصد ما لنگری هم گنده نکردم یا بابا جانه پراس علمم کرد که دستینه میزنن که ما خدمت می نمینه اگر که همه وقتی که دید مکه و مقصد قبول میکرد ممکن اکای جون که به این درجه را مشکلی بسیار نمیشید که پشتی اکران نمی برمده پروسه اپام حقیقت گفت یگان کسا گنده نکرده چیزی که اکای جون من مقصد ضرورم که دستات دو سه شب نمی چشما ما ایسه سخته گرفته ایسه تیگه هم در دارم یک короче бародарое ки дар комментарий ози ма да нависли сабуданд ки овозут пастай ман ҳам нигоҳ кардам ба ин микрофоне прямой ба компютер звук рафта буда бароям бисёр одамода паст буда хуб شنیده 2021 در مسکو زمستان بود ما مویکه در کار میکردیم یک بچه که توجی کوریر کار میکرد ماشین زچه یا ارز ماشین زچه کوزخانه سرش ای سه جوش ریشنین دو در یک کوارتیر خانه رفتیم بچه قطعی اکش بود خلاصا 3 هفته بچه در реанимациони беҳуш хоб буд хулоса бачаро овардем квартира чиё духтуро гуфтанд ки агар оператсия кунем оператсияшам 50 да 50 оператсия кунем мумкин наҷот бидемша агар накунем тичени 3 моҳ 4 моҳ бачаи дунё мегузарад мо видео кардем моро як кас ҳамин номерои ҳамин лангарию бобоҷону нами салоҳи ҷомаро дод гуфт ин намигу канал доран каналшон да партоян мардуми тоҷик мумкин сбор кунад таи где-то 800 қариб миллион пул дар кор буд барои бачаро оператсия кардан духтуро гуфтанд баъд мо видео кардем бачаро ҳамон бачаро видео кардем бача шаво мехест гира мекард мешиш ҳарчи аллои мегуфт сараш мозгаш уже осеб дидагӣ буд бача ками 21 сола буд бачаёш буд мо видео кардем акаш гира кард гуфт то ҳатто рума нишон натен хонагиёмон одарам намедонад гуфт додарам айб шидагия видео кардем роӣ кардем инами лангарию бобоҷон даву инами салоҳи ҷома занг задем қатишон гап задем инами бобоҷон гуфт ки мо 2 рӯз баъд ҳаҷ рафтестем мардума ҳаҷ бурдестем мо наметонем ёрдам када баъд гуфтам ака ақаллан видеоро дар каналтон партоем ки мардум бибина гуфт мо одамоеда ки намешносем гуфт ёрдам намекунем боварӣ надорем гуфт ёрдам намекунем гуфтам ака ин такси қати мерам мошин қати мерам мегирем меёрам та ҳамин одама бибин ҳамин бачаро бибин ки ҳайф мешавад мара додарам нест бачаочам нест хешом нест просто тоҷика ҳамин ҳолатда омадай мара дилам месӯза биё ҳамира бибинен видео бикунен мардум ҳамида ёрдам кунад ки духтуро гуфтестиан ҳолаташ безебай ба аллоҳ қасам ака накаданд хестан ҳаҷ рафтанд ай ҳаҷ инам хеле хиднамоӣ мекунам намо салоҳи ҷомаашон ам салоҳи ҷомаам гуфт ки ҳоли мо одам бурдестем наметонем
در هج 5 minut بعد در حق مردم تاجیک داد، در حق مردم تاجیک داد میلیون ویدیو برآوردن، هر یک قدم شونده. بچه یک نیم ماه بعد از دنیا گذشته که بچه تاجیک در مسکو یک نیم ماه بعد از دنیا گذشت. با الله قسم میخورم با اینم در کاشا رو پروم استم شونه در کاشا رقمای تلفن مسکو ما دارم، همو دا طرف بزنن، همو گلاسویا میبروه گپاشون همش نمی استوریا همش دلیل فکت. بچه مرد، بچه را پول جمع کردیم، خونه‌شون رای کردیم، میلیارد برده تای کامنتر اینمی بابا جان صلاح جمعه نویسن که شما یک شیطانین دجالین، فقط مردم فریب میکنین. این سگا با الله قسم میخورم مردم تاجیک فریب میکنن بودیچه کدگیان و عموما مردم باید باور نکنن همین سگا دا. من نمیورا دولت نمیخواد دهانشون دو تا پوچشون ها کجای مرده شوا کاملا رو میگیرن میدوانم مرده شی تمام کاملشون در تای کارشون میدوانه که برای که فایده ای او مرده او دا فایده ای او بیزنسشون همه ای او خرورا کنش نه فایده تای که دو میدونی که اون مرده را با پل میگیره به پل میگیره او شنوز داره دو جمعی قاقش میتد اصلانش در کیسه خیل چه کنش نه فایده اکای محمد امی امو ویدیو را دیدگی باشین دیده باشین یک بلوگ توجیک امو روی ترالیستو را مقصد با اینستاگرام اکانتی توزا کدگی تماما دیگه بودم اگر امو ویدیو را دیدگی باشین او 100% اثبات چید نه که محمد هم ویدیو کرد او 100% اثبات چید که مردم توجیک مقصد که توزا کدگی امو روی همو را توزا کدگی ده مقصد نام کانالی و بلوگر چه؟ با یه چیزی دیگر اکای محمد در کامنترش من استابدم با اتویتون داده اکای محمد امی گروه پدامتونی محمد با یه چیزی دیگه همی اسماعیل را گفتنی همی اسماعیل که برامد پشتگیری کرد که همه را پشتگیری کرد همی اسماعیل که برامد پشتگیری کرد که اسماعیل توجیک با الله قسم میخوره میلیون بار خطا میکنه پشتی و را میگیره پشتی هم با جان همو بعد اینی رمزیه یا رمضان خالق فایکو کسی اگر فکر میکنه که همو ویدیوش درسته کسی فکر میکنه که همو علم اسلامی داره میلیارد بار خطا میکنه با الله قسم میخورم اگر مردک باشه اینا کمی دچی ما بنویسم ما قطعش میلیارد تا اشیبکت دروغ در حق الله و رسول بستگی همه ایمون ویدیوش کو یگان راوی را نامش نمیگه یگان متن حدیث نمیخونه ای پیش خودش به الله قسم دروغ میگه علم نداره و آدم اسلام نمیفهمه چیه نسبت همین رمزیه دیگه گفتن یا که باید علم ناره و یگان تکذر نمیکنه یا که در پای اساس داره بزنه دیگه در پبلا خودت اهل علمی برادر محمد اس کرکی برادر معلومه اهل علمی گوش کنه برادر همینجا خودت همچون یک انسانی که علمی اسلامی با آگاهی میگوی که پشتگیری کرده است یا که بسیار پشتی در کجا من پشتگیری کردم خودت دیگه خیلی بچه‌هایشان خودت اکای اسماعیل همین جایی که همه اوزیم محمد برادر همورا خطاگیاشان گفته است در حق من تهمت کردن بیاید در اسلام انسانی که تهمت میکنه باید قدم اول بگذاره بیاید بخشش بپرسه نه انسانی که حقیقت مقصد طلب میکنه برای بگو که ای بچه من خطا کردی خیلی مرا ببخش همین مثال میارم تا اسماعیل همین در راه رفته استی من یک شتق در کند میزنم با تو را میگم که اکا بگرد ایما بخشش بپرس تا همین در لوگیکا قبول میکنی اول رمضان گفتگیم بعد بابای لنگر محمد گفتم محمد من بچی نیاد محمد گفتم محمد مثال فکری چیکار داره شاید همین چیز خلاصه مونن یا افیر در جمع شوند اسماعیل آیا نبرور که همه وقت اسلام حقی بخشش پرسیدن برای گناهگار میتیه در یگان جا آدمی که گناه نداره اسلام نگفته که برای تو اول قدم و بخشش بپرس ریال نه محمد نگفتم بخشش بپرس محمد گفتم همین چیزا نقطمونه اسماعیل چه ای آدم نقطه بمونه که در حالتی که ای گناهگار نیست
این خیلی نقطه میمونه این میتونه که حالت که اون نه یا نقطه هم چی با نقطه میمونده نقطه موندن اسماعیل ای گپت خطاه در حالتی که اونا ای کاری کدگیشان پشیمان نشوان بخشش نپسند این نقطه نمیمونه یگان چرا بیاین مرده گوری گوش کن اسماعیل التماس برادر جان من خاطر محمد برادر صحبت کنم معلومه که که باید نختمونه مرده کسی در افیر گاب زنه که اسماعیل نگاه کن همه هر یک چه لفظ حدیث گفتی در همینجا که هر یک فرزند آدم خطاکار ای خطا ای نه که با دوام حدیث نگفتی هر یک فرزند آدم خطا میکنه اما بهترین هموناش همویه که توبه میکنن خداکی خیچان قبول میکنن و توبه میکنن فهمیدی نه که در حالتی که مرده گناهگار نیست باید یگان وقت قدم اول نمونه برای که اگر حوض محمد قدم اول مونه و او بخشش بپرسه همه فکر میکنن که محمد گناهگاره محمد جان گناهگاره من اول رمضان در مراجعت کردم وظیفه همچون یک برادر اسلامی یک برادری که میخواه خیری همین برادرایش چه اول رمضان گفتم همین کارا محکم کن دیگه موبایل انگار گفتم همین کارا محکم کنین اینا سه محمد گفتم همین کارا محکم کنین وظیفه برادری ما اجرا کردم یا نه تو وظیفه برادری دیگه که اونو را تشبیه ایجا اکای محمد بوی برنه تاور کچونگار ولی من شکر نویدی مراجعت کردم رمضان بابا اگری اسم شریف همین وقت شما در همین سال نکنین بیاین جمعشین محکم کنین شین مقصد دیمشی داریم بوی برنه تاور بوی برنه تاور میگه کچونگار آیا نمیاد داگی همین داگی یا پیسا کسی میگه یا منوت کی یا ایده سال مو خوره یا میدونم گام خورم короче اسماعیل نه اسماعیل میگه کی محمد میگه کی من در گروه فیچر گرفتم نه بچه ما خیلی هم مگنو در کلی رمزی گفتی کی اول رنگش مون میشناسه که بچه خوبه تو همش فیچر نیست من حقیقتا میدونم 7 ساله تجربه 7 ساله که هم آدم میشناسم همون قضیه اسماعیل تجربه 7 ساله هم آدم معلومه دم جوخی تجربه 7 ساله معلومه چه هم کوری میگی اسماعیل تجربه هفتاش نشیم قشنگ هازی بگو مرده 7 نفره تاجیکوی بدن کو آوار یاد بابا شریفو براجون یاد چخچه الله یک دقیقه اسماعیل سامر گوش کی محمد یکم شگمون برای لطفا موندن یکم شگمون گفت کی برو یا تهمت دکدات یا کی در پولیکا بخشی تو در پولیکا تهمت این دیگه سمی سلام برای گپ کی تو بیاد محمد بگوشه Все, точка. تو دیگه نیستی من گفتگیم آخه داو جا بگو ورا بس بچه کامرا به زور کدی اسماعیل ادریس امیر امیر اسماعیل یک چناد حقیقت روی ابرورا خلاصه من اسماعیل گوش کن اسماعیل امجایی اسماعیل امیت اگر تا روی اصلی همو لنگری و همو بابوجانو آخه این روی اصلی اونو را نمیدونه این حالته که همین حالته که سال 2021 که آوار یشید کو امیر همه درک دورم میگه که کارتای دودار همو شوفیر آمدگه و کارتای شوفیر دودار شوفیر نیست در گپم جواب میگیم همش مرد خرم به الله قسم میخورم مردم این تاجیک گام وقت دویده نکنه همینه میگه دبر یا بچه روزی سو تایه خرشو بچه تغش همو شوفیری که مرده کو بچه تغش دبرشه میگه نه دوداش خرشو
میگه که نه کارتای همه کارتای اون است در گفتم جواب ولی گوش که اسم شریف مفاهمت که بکنه پچک آقا بس Короче, вот Данагена большая кадумеш мара на СССР, хотим разбор дуроя сообщит, типа ба гуфти ваё, ака кага бишна ваё, я кас диги ваё габзана кофир, мақсад нофиқ хой нашо. Короче, بلا فروت ما همیش در خویت میکنم دا ما همیش در خویت میکنم دا یک خصمه برای تو میگه تو خوینی تو کوفری بو بیا این همینجا تو میگویشه ما میگه کی ربی سبحان الله این ربی افراد میکنه ما میگه سبحان الله این همینجا بیایا این همینجا کدامش علم اسلامی داره این همینجا بیایا این همینجا خطیش گپ زنیم که چند اسلام آگاه های او بدبخت رمزیه او روز در ویدیوش میگه که آخی کنلیس یهود و نصرانیان و یا او روز در ویدیوش میگه که اول ما همه کارامون حل و این پروسه دعوت سنی میدونی سماوبیت و پشت یهود و نصاری یکم وقت مسلمان برفته باید جنگ نکنه میگه که همه کارامون اول زندگی مون میبینیم بعد افتمات میگیریم جنگ میبریم آخی بدبخت اول شرط شروعی او این همین نه میگن که خوین میلاد میگن همو اکای بعدی که ویدیو شد تماشا کنید چیز دیگه میگن چیزی شده و میگه که ما امروز نشون بده میگن مقصد دیگه دولت اومدن نمیتونیم انا که خیلی کنن که چیه که دیگه دولت اومدن نمیتونن نه چی میگن ما یک موندگی که مقصد دیگه پاکستان اومدن نمیتونیم نه که به خاطر زن فرزند میگم من چیزا رو نمیگرورم کی میگه ای بعدی که اگر بشناسین اکای سناتا حتی هم کانتارگا خوشم گرفته بود دارم کی رئیس لیگن مقصد گفتی رمزیه تو گفت را اسم شریف نمخالی در دهنت بلغر زد گفت جنبیدن نتونی چی گفت میخیزی گاب میزنی گفت همی اکای محمد آواز در یوتیوب اخو دو دستای باید وینو گاو میزنم افکیم برای اون امی یک چیز دا برادرم ما قائل شدم که انسان در توا بیناموس میشی در رد خیب در توا بیناموس میشی در همه رمضان اینا که به خاطر خیب هسته اوزان به خاطر خیب به خاطر پرسموتر ایمانش میفروخته این همین رمضان به الله قسم میخورم از علی ابن ابو طالب یک روایت تا میگه که از عثمان میگه ای عثمان هفتم میگه در زمین با هفتم دوست میدارم ای عثمان هفتم تا از زمین با هفتم و اما در حق الله رسول گپی دروغ سخن دروغ در حق اونا نگم و الله قسم میخورم همین که رمضان خالق یا دروغ میگه در ویدیوش و الله قسم میخورم نه سند داره نه راوی را میگه نه متن حدیث میخونه این همین میگه این همیجه دا این خیلی گفت پیامبر یا الله این خیلی گفت با الله قسم میخورم دروغ میگه یگان چیزش کو نه راویش معلومه نه متن حدیثش نه فایزش با الله قسم میخورم دروغه همو شرمنده بیناموز کامنتاریوش تماشا میکنه باشه 99 از 10 فایزی کامنتاریوش همش بیناموس میگن همورا ای با الله قسم میخورم اگر ما ویدیو کنم اگر دتا کامنتار چی بگوه که ای اکا دلیل نداره گپات ای اکا به فکت گپ زدی با الله قسم میخورم او دلیل میکنم هم ویدیو را دا توا آدم بیناموس میشه در خردی پرسموتر خیب کامنت چی کلاس ای قبل ناموسی شرمنده را با الله قسم من دیگه وقت نمیدم محمد سیاسی کنگوش کرده بیاکا چوتایا سیاسی کنگوش شف نکنش از طولی گپ همینه که این همون مردک هستن که دای یوتیوب هم نم که گپ همه مشنوستشون به همه خواهد انی قچی در کورم این سیم شریف دیگه چی سوال کنیم که خود دا یک سیکو وقت میگیرم اکا مسئله مچی دا یا خودت نبروری یا همه شما قبلیدگی پلا چکوری که در گنج کنه میدونه مسئله مچی دا یا اوز براتان هم کمنتاری هاش تا کسو می نویسه خواه پودم مسئله مچی بابا جون
вай отдельный бачао ча шикаби бобоҷона бра проверка ма рафтам алон дига амон бошад медони чӣ маълум мешава ози маълум мешава агар мачити бестем ҳамун мачити сохтагишон агар чапа кунанд ҳами ҳафтаю ҳафтаи дигар чапа кунанд значит мачито бедокументай ва вообще ғайриконуне ам мачита худат накини ҳам як фуругам пула ягон кор кард агар коля тут сеюм мачитай да Москва чапа кадесиян уже сеюм мачитай да Москва чапа кадесиян падхалимои кунтай кисте била оля ана миштиам падхалими кадам Россияра куни Путина лесида кери Путина лесида била гандоно била сеюм мачитай чапа кадесиян да Россия ку хезанията да видео апахи данижи бахшиш ози ма ҳаст нест короче чӣ нафаҳмидам оз ҳаста не да ютуб короче бародари ютуб ман як хора мурод кардан натонистам далши телеграм да рафтан мегира эфир ана мо ая ютуб мебуроем далши телеграм да касе агар бихоҳад сока телеграм дар ҳамҷа ҳастай будуроем бо далши миёем эфирда давом метиҳем телеграм да короче мо истодагием музирашта набуромадем ая ютуб мебуроем барои он хотире ки дар телеграм мехонанд дора ман намедонам аз чӣ программаи сабаб шуд ки эхора гум карда нашлеса бародаро митиши лобная ки зиндагӣ мекунад ҳамада хайр раҳмат барои дастгирӣ аз души братва митиша лобная ки зиндагӣ